face ya na no zinzin aka cry na waka 30 Uncle Bob say the mob sound zero ya baby you so on page my aka kaka na wada no ko the man warin ya raba some kuwa ware Akoma FM 87.9 Kumasi. Intense by intent. I'm brasing it with my bra. Nyansane no crack. If I'm out doing at my intent. Intense by intent. I'm brasing it with my bra. Nyansane no crack. If I'm out doing at my intent. Akoma edge. Akoma edge. Akoma edge. Me ever made a tempo. Akoma edge. Akoma edge. Akoma edge, darling. Me ever made a tempo. Akoma FM 45 minutes na about 1 ahomache 1 enti ye dede wo fio na ne ma me pie bai enti wo yeso wo pie akọ and am say tawie na kokofu tawie a ono de 1 o'clock ni 12 o'clock no koton ni gold ba fie osen awo ye ba wo kankan wo fi na man ka choso nkwa me ho kankan tawie me donya me Dominic tawie o se me ho kankan me wo fi me ye ba wo ba wo se nsuo kwa adwaye a wo dra adwaye no agya nsuo agu na mma ne duabo me yensa nti man saying sister e ka cha ne say so wonim no osa nsuo e de kwa adwaye ne ko dwale de a nsuo ni nkunu nsuo ban nsuo nanka ifre nsuo me yensa antoa ni ama na boti nti nsuo nanka antoa na boti ai na mde bo ni dua fiera bi de do ase me kwaka me ho krenti no me ya ma se me kan ama sa fiera no fa ma body go three almost several times ni nyina hye Akoma FM 87.9 dina so na ma de bo ano because any rent control and paying phone nyina di koma where he na san nti say we na kuma mu nsam dwumadie ana ya wo August wasana abosome de to so edu afempino ane aduonu emiensa ana so ya tena se akoma mu nsam yede ebe so mo medin ede ama Serwaa Sarpong mehwe kire ede ama mama course donko bremo wo be hia yen ewo nua TV no so live na dwumadie no wo so watimi ahunu de etua mo nan prepare de yedam ewo Facebook live akoma 87.9 ana tiba modia eka ye ho ewo Facebook se ya wo ka ye ho no na wada ma wa share dodo bi a betimi no bomoden na share efa ema ye wudi ane ba bia wo bia wo hwe ye fire no na wa bomoden agya ede ato Rabi 1 TV ebie yen anase wo mo so ede yato mo se krom ni Papa Bi TV wo no nyina efa dwumadie no live YouTube ya akoma 87.9 Bomade subscribe time so ya na wanya notification Adipa Information Center ewo koki sabre ye demo Big Love Radio Spain mine mo ye demo live enya semehwa so ana the Plus Beauty Shop she's hey sabre wone na adwuma yefo ni nyina won ma bie atom akoma mu nsem wo mo so e fan live etie bie akoma mu nsem fan club ye chiachia mo papa momamaden ana mo nkoso enhye sade da mo ye no no momamaden enkoso enhye na mo nkoso enhye emayen medin kan ade atom anim se medin di ama Serwaa Sarpong me na mehwe kire ade ama mama course abadwafo nyina so eka me ho e wa ha ne so ye de dwumadie no ebegengam so Pastor Julius Naba. Good afternoon. 87.9 Kumasi. Bisa bibia boko. Fantini osi osheye. bibia ye bete. Osheye. Why ye? Na $2 billion a PA studio. Why ye obey. Na na briefcase ya wadi PA no. My God. So when you dollars ya ngwa ya mane nzore nko. Na good afternoon. Na dia bag idie. Na dia me bag idie. Ish me Peter Bro me na me bag na say and my God. And me bag no. Hey. Chese wonya me shira wa. Abozege. Ade bia tumi si wa brabom. Enema ewo mu no. Akoma enema ewo mu enye balanchi egu hono. Se na wa ma YouTube, no wa ma Facebook ha.
Hey, what's saying your man? What's saying your man? What just a power home? Now, when I Ghana for some for the ABM, and now they're different. Maybe, dear, no, ya bear home cacra. And now my minister can or the amount of Batona. Because I don't just have Casapa. Oh, Casapa, I heard you. Was why smart and no. Debbie, I heard you. Oh, you told us a Ghana for some for the ABM. Then come to her, easy. Na come to her, Major. Yeah, Pastor Julius, Nanka says he can be Bamia. Meti ha Major Dia. So says I became what you crowd. Me for God and country, for God and country, share. And ama and Samoa. And they show me a pact. And then I super pact. Bibia, and your mother Akoma FM 87.9 Kumasi. Nsem ebeboa wo esaya Akoma Nsem wo ehinta ye be yiye gu ho enti ne omonta mu chuku emaye enti na bag we ye de eba ne no na update na wo update wo ho na ansa na no me fanto dwa se oba pa akohye sikapa ene evangelist Samuel Mensah wo nyina e wa ha se producer Ishmael Haywood Hobini lovely husband one so e wa ha no Obiba JK Obiba JK boy Chidomine the wife so e wa ha se and na ya ne baluchi ti wo hwe yen e wo Facebook no so na sadia na na kwia e din kan ate ho no updates we me fa essence so na say emienu updates update program no hono ya tra ha ne kan sam no ane enwie underground work no producer Ishmael Mo ene Pastor Julius na kwia say ketrama wo ene asamete se de kura no abosi ebesi fom no na adwom enti wo mo so no sa no a wo say yesu etimedi ani gisam ni biba ebe som na ho se ahade se de bia ye kanom e ya somdwe nkwanti ene wo ha sentina na mamentoma we update edi nkan update edi kan enra Akoma FM 87.9 Kumasi ene yere akos na enra de na anu eden na enye easy wo soro ha ne form ha ye asem okasa anton so di odi twatumi sie bia se de osika no asem no anu ehiti se jakora yedum no odum jafo wo ha a o mu bedum ne kama eno na asem na no eden yie se de japia se eprim na koma se wono die oni hwe ya wode ma akos na ne ja no eno ohun no so no wasi ni mfie enti nya de woka bia obeye enti eno ade Akoma FM 87.9 tushem an so tushem se bra kwa pia ko no so the lawyer bai na the lawyer so tushem the lawyer so tushem na nya small job na chese ye di wura musa na chese nsem anu eden na nsu ni nyina mu na anu eden no ani ye tutu wura mu no na anu aye hye no ni nyina ye tena ase no na ye ka bi wura papa ye srew anya bia no oba no woni na nanteda woni na hia da wasi woniema ama wa hwe wiye ema bi kunkum ema no ono nante ya wa Akoma FM 87.9 Kumasi yam ne ma de afrafra mi yam no we ye dada nkyere ema obi an ni bi o de be fra mu sesie ya ma wawu ana wasei na wakadem ni nyina bi no akosu nye na no eden na no oya na nso wanye wo sabi sese wanya ahoden a wode ne nam ho efisi nim ye ema bebre ye nti se anye sa pe bibi kakra ma no na akosua so hu nse wode ne ho bebo wo no wanfa ne ho amo wanka edan huntumi nsi ema bebre ye ba lock wo fa wo mo a eno anu no waso ade yesi yeso wa ne se yeso huntumi nya bibia wa brabo hu nse sika ne kutawo kwa kase sika na bado na nka kwa kase mpusu no jai ena ko de ye wo fie no na wa ye de sese wo ye no untumi mfa sika ne nya japade bia untumi mfa nya bibi papa bia na so akosu beka ho no wetumi aye neoma kakra bi egu ho ama na wo do nsa kire so a hu nse be japade ni
wasama wo maka ho e ma bebre nyim ani ya to agu ye nkyira wo se ya se hwan ba ma fun we e bi kwase ya ba ma we na we na me ne mewo da chi bi me kasa me manie no we yi ba akora no wato agu nanso akosu ya anyesa ni nyina mu Akoma FM 87.9 Kumasi ene ya keka boboso ne Pastor Julius dwa fokin Nsem ne yana wo mo asem da ha no yana nka bi mu akoma nya din sa so lawyer fo ne nya bemu ya nka me mpene fo ne nya bemu ajeje fo ne bemu Pastor Julius fato onze ya na ho ye wa se de bia na ye ka kire ye tie fo se asomdwe na ye pe enti se impeduasa mo solve no abusuam kura na nipa sabi abusuam panini ne mpani fo nya trans na ansolve a aha yenya beduru a ye gidi nyina na say aha na sese so Akoma FM 87.9 Kumasi aye no ho lawyer na opeso na kire say sabi onim nyansa na so sabi onyansa nyina wudi na chifrifi a wan so vo ade na ama no na abedu and afi onyansa na wo ni abra ha na aha mom na wo be kire onyansa a kire ye no ye wo kire ye gwese nti ya na baby asomdwe no ye be fa ebe ba no eno na ye hwe kire kwanti se e ba sa wo ba be cross awa hwe a aha wa so be hyepa ye ni agro ha aha no ye ni bra na ye dete ya nti enu ano se de na akwa ka no ye ba no nyame adom agapia ene ne papa openi odi na chi a wafa na se ne papa na sa ene ne ba no ye no munyina si Akoma FM 87.9 Kumasi na nyamre de ba da wie ye no nyina no na aba ba nkruma ahyase no na be ma no Nsem kan se obenya 3000 de agya no kwan be ma no oba no 20000 de nya de se kwa pia 20000 de no onya obusa no se na wo agos o 20 ska kasia obobodi kwa wo free ba wi ase wona fi wo hu bi da afi na sister se bubonu aje so hu bi da na je sere ya se be ya obetumi akonya adwuma bi aye ani adenti no na bi obeye container kakra bi afa ne magunu da lese won ko nya 5 na 5000 there or the 2 kura abo container obetumi de 3 na den afa ne magunu enso de na so at least 87.9 Kumasi na chese aye we nti ye ne kan na ye se one ne oluma one ne ba etu agya na ye se o ma gya tuma se nyame adum kwakwa pia agya tum se bosunu we ya wie ye o de 3000 beba na ya di ama akos na the following month na so the 2 no so aba na ya di ama akos na ya se di akos so person de koye na brabo bia no na o de akwakoye na emum ne man de obehwe wo obehwe nkura no se enura ho na ejapade no so se de o kan no nkura no so ediewu ha ntina ya se me fan se di akwakosi ndi na se ni gia de aba che se akos fan bag so okọ ne ma wa Akoma FM 87.9 Kumasi obenya ba be di na ni aye den a kire na se de da ye koso ya no eni petri yo nana ho de kakra so kakra me de ka ho ne se enu a ewie yie na omofa wo mo ho e wo nwura mu no enu su kopie mu eno no ye bekwa akohu nana ye bi na eno so no amane ne asedi sasa bi edi akoso ya tinti a wose wontimi nya ne so ne die no na yeyi eno so ayede afri omoso na asumdue eso aka ho aba na enra so ma yanyante ye se be ma ne se ukume Akoma FM 87.9 Kumasi na bo medua mama baba bewu na kire se enioma bi wo mu a no kura bi su wo mu a akosu ya pese oka na ne ho ye de etono eno so omo aba no yete ha no ye ma obi anwu e masasa bia ni di obi achi basa asa enu nti na ye wa ha no ye fere obi a se wo wo sa ha wo ni bia obi a bra wo betumi aba o sa ware mu nsem de na e but kamafo no ana kacherefo nso nipa bebre wa wo kan wasem kire wo ma na obema on se sifo na wonim sa pasa aware dodo na egwo bia na e obo mo ba mu se ye be kasem se wanyo obi anya me de ndie adom no a wo be sasa me kura obetumu nchine wo be se no kura se nyame acheche o nyame acheche wacheche o si bidie ye nim diem senka ebi so ye prophet ebi so preachi ebi ye evangelist senka obia wo de ye de ache no enti anu bi na nyame de adom ye wa ha no enti sa asam no ebene so se die
na wo di duru ha se de ye a ye beka nyame nam so be ma enkoku wo se bebre ya hye ne so a na waku ne ho na obi so tifie ene wa betena ha ene wa betena ha 87.9 Kumasi. The last option ni kwa se ba utiri mu kura odi bra akoma mu nsem odi bra akoma mu nsem se wo wo ho na ebia unu kunu ntem eja na so de ya fabra akoma mu nsem ebia wakosofo bi ho ebia sofo na se oh eba na wo pe wa ba me na wo beda ama me spams no betima mo produce ebia ukunu de na ya ko jaro ma me ko sawo no ma ya ya mo ebia obi abo ni tandua ma wo yare da wo den ya hospital be na wo nkoye bra akoma mu nsem so akoma fm ha ye beboa ebia wo so watu kwan obi o meye connection ama waje osika adi bomode na bra akoma mu nsem so na ye ntena se na ye nka wasema ebia wo ba wa start ye nioma bi hwe wo ba ye nyema ase obi ama be ye bi ase bi ase sa wo ba na bra boma bra ye betena se ye wo akuku damfo no mu di nkomo bia bi a ye betumi ama omo ahwe no mabonte ama production number no 0203 0203 933 933 582 0203 0203 933 933 582 and after 0552 0552 601 529 0552 601 529 ofrepe producer sasa ni ma shenkrofo ho ama edoma wo ha ye hwe wo mo no ama so wo hwe ebimu hawa ama edisa akoma mu nsem ho ana won say baabi adwumadi we baabi a ye bi nanso snake no ye wi a solution no hia solution no ye nya ne say show keka na ye na sabi efie nyansa school nya ni na ye be ma obi nti wo be free ha ko no say wo pese wa brabo ye nku ade a nsem a ye de begu ama no say wo be di so nku ade a wo ko ya na ye say pa na na wo sen no nti akoma mu nsem de obitimi ade wa asema ba na wa trust say e wa de be fa abedwafo so ene mako na bedwafo nyina so abo Akoma FM 87.9 so Pastor Julius Naba na Nepia Koko ana wote wono enka Akoma 87.9 Akoma mu nsem dwumade eso enie shadan so sa donko boy ya pe yenuanom onua TV form e de yen ebetomo live ya ne Florence Nyakon ebetwe nkomo edwosom ena wo free eba ye Florence akwa ba biem ajo Majors. Triba kasemono Emma me triba ne mama hey Florence ba ha sei Emma eda na ye mebo some no ne de to so aduonu nan ye ne no atwe nkomo ode Isaac opam ena eba ha sei said ye ba ya ye bete wasam na se wono so de ne update saa wo ba ya ye tena se wie ye no ye ne Isaac abobo so ba bia kwa kodro no ho updates ena ye de esomo na ansa na no ye betie Florence asem kakra bi na ba bia nyame ya dom akwa kodro no so ye de atwa so no ntia kwa ba biem ya ena e de na do ba ha sei ba cho me ba ha wie ya boko ene se de na wo kan menum ena me ba me de Isaac ene ba me ne na wo nyinse ebrem ne hwe nyina 14 years na wo mfi me onhwa akole afekora de wo kan twa to nse bro nya na etwa mu no man iska no ya nana sinti yeni oni eni scam makra biem wona brabom enti me de manti me nya boafo bia na me nikamafo bia na meti akoma mu nsem so na me de bedan me de bedan na na kosia ne na mama coast ne na pia mo no ene na bedwafo no omo nso di akire kama esi e no sofo panyini bem ama ekosia abusua ama ya kan asem na ma asumdue obi ade ya toyi ama esi asumdue aba esi de me de aseda pan nam me de bread mama coast ene na bedwafo anakua koko sofu Julius mo se nyame nhira wo mo okay omo aya dwumaden pa omo aboa me de ma fam de omo de ama me ye pa ena afin so akoma sa program no so mo de ba e mo abeboa ye de da mo ase pa nyame koso nhira mo mama hoden se de be ada ne de nyina mbenya ahoden na betena temi ade aboa ye na ye ni bie sa me da mo ase pa okay ti sofo se Isaac wo ye sofo ti wo de sofo ba ha na wototo ayampia ena me ma musika wana se ne ade ni nyina no bibia ye boko sese akora no ohwe no sese de bibia da na bibia ye boko bibeka se wakoma to yem botai a wode ba ye na fe de bibia ye boko okay nti nana kwa
ama said ye asomni sikwaye ye no ayere tan so photo to abo ba and every 87.9 esi ya no ho ayi samo no na asam na no wedding na akra no so anyini yie na sofo said ye na sofo se ono de yie bi atwamu no ode kakra ba aye no aseda bi ama nti wawie onye bibia biam tu ogbo na brabo na said ye pen ye se sofo asema wo kai die enka ne ba bia asamba na wo kana saa no de asese wo ye na ye na wo ye nyame nipa ampa ye ba mu a ye ne sofo kasa sofo se ene mebam na de asese me ye no maye na nya saa na nya se mo na mo ba mu pa dia ene ka akora no mato na atwene kora 14 years why bank wo buninsa wo buninsa enya asam kitwa o emu aye na makoni na yenua bayi so wayade pa ye wa hai amanfo bebre ba me ye boa wo mo ye wie a enu ano no o meka ade na ayaye no na atiefo so nhunu nse okoye na akosi yie ama no ye wie ya akwatafo nsia ba akopɛ akwatafo edu no mo ye 10 edu no ba akopɛ na yenua bayi me nse edu ma ye se eye no emfaso wo so asoaba emfaso wo so obi so betumi ayede ababi na wa kire odo so a kire ye ni so aso yie na ye da sofo so ase se ye ba mu ni nyina no wa ma asem no eyere tan asase ne de me kase asem bi bebe bia no na je se etra mfie miensa ni mfie nso ni mfie na yo kire se ya kama abre abusuafo ni na mfofo aka ma asem no abre uzie nua ba ebo ni tiri ya bransa na asem na ye de aba beduru ha nti se beduru ha na nyame ya adom na ye pe ne po mesi dresa na ni pa so kai ye sa na ama ye so enigie aba ya komamu enti ye nua ba ye so ye da ase nyame nhira na ye frɛ tiefo nyina se ya na edi dwuma no na afei na waka ye ho e wo nua TV no eso a Akoma mu nsɛm dwumadie ena ye de ahyehye so no updates ena ye de ehase enra da yire pa maduabo nyina piepie mo enra na dey adwuma no nyebata enra na dey duabo nyina piepie mo anjese na nya small job na yakura ya mfa nche ye yo omo ayi kuma bisi so ye omo mu twa ya da pa twa ya frene ya mfa nche ye so ni ye mu ntia ye nyina na ya de kan ya aboso mu kete esisi mpana se wo ko ya no wayi na se wabese na no domo ya sa na so twedi ampo na de nam so nyame na de ye nam onim se adwuma na ye no so ye ne kwan so ye de aha no wo ba wuchiri no kura ma ha no kura se wuchiri no kura de ma ha na wo ba ha pe abedwafo ye wo ha nyina na ye beka no kura akere se be ya wo kwa obekwa akwasesa enti ye sa na ye de nam wo enti wo ba ha pe ye de atwa so sa de ye de ama wo na ye nua be ya asem yi de na kire se sofo mafia ye pa sofo mafia ye pa na so 14 years so na fu se asemi a nyame ya adomo a ye de donhwere be se enu donhwere ba akokora wo e kan ya etumi asempo sa 14 years asemo edu filisana Florence 14 years ne na ko nka ho asem waka sofo eprim na koma obia ka sofo eprim na koma na nyame ya adom na enne watumi de serie Akoma FM 87.9 amana ko aba e de aseda ebre ya na ono so nyame nhira no na sofo so nyame nhira no Akoma pa waje se die 14 years no obehwe ne ba no nyame so behira no amade o ye nyina aye yie enti wo so wo hawa fabre ye te se de Florence and the ya o ka se ja tim se serie ne doso ne nimpa sana ye di edwuma no de tiefo nyina ase etime se production line so ebie mu amohwe e wo nua TV any Facebook no numbers no e na egu ase no 0552 601 529 0552 601 529 and I say 0203 933 582
0203 933 582. Uwa how be a bomodian fre numbers no na any producers and twashom enra said na me shas ye no 1 year ba ha be bru nua kwhye santoa ene bra kwaku apia asam no de akwawie ne se ye see form no ye ne afa no nyina akasa e ma sa bread ye bra kwaku apia said na wawie hinam so se be yi kapre kra won fama no no afa de wagye atum se 5,000 Ghana cedis kanisi kano 50 million wadi beja obano kwa intenra ye see from the course no ena etwagu ewo Facebook ena fei onua TV no eso no ye bono afa de owura kwaku apia gye atum se eye no kre eye de aba no wafa no fa de wafa no enkwada mienu apiem wono aso kan se enkwada se de wo musinnim ngoma pa no so hono nti wagye atum se 5,000 Ghana cedis wade beja ba ne kwan anya hwe kura no wade no ahia ena epen afa wo monsam no mo ka se wo fa ne wuram ene ade nti akoye sasa bi edi akohia etire no eno so na akua edi atom ani mu se ye ne na ye bi akasa ya ba ye de ne bekọ na musuo bia ede na chi a ama ontimi nya na somdwe enko enkan wa brabomo no eno so na hwe na washa no ede ama ye ne nua bode e kọ so wo studio ha nyina no eno so ya jai ede ama na ye bi se ye mpani pawuo enye ni pawuo ni nipa seye enti ene ye wa ha sei eno ti update a edi nkan no ena ye de atomani mo na Florence so ba ha me no mo a mo kan ho onua TV no so no Florence de am se munim nanim dada wono so na de sofo Isaac opam eba se 14 years wale no woba sofo emfia kwada no eno so ye born Florence chirem sa fedie bibia aye kama wobaya aseda ena wode ebra ye nti Florence wonsem a etwato epam chow mede tiefo ne ahwefo nyina so ase na de a mepese meka ema akoma atiefo no ahwefo nyina hu ne se me asem we se nyane se obi ankan da me sre nkrofo na me ame so me bompaye me ye bia enso so no ontie enti me da me ka hwe obi ankran se wa wote ho a wo asem bi wonam me de ekra me se obi de chen me de enti wo de bra ebi nso ame so me de nso eso se na obi nso de enti obi amla unya banko ade a ankopon na me sumi so nam akoma mu nsem fo so ebedi ama. Okay. Yada se Florence nyako efri edwoso ena wade Isaac opam eba ya sabre the update ne se asem no wono makawie ama somdwe aba no to how bia no a production line no ena eda ye screen so bomodi free producer sesia na ene no entoa enkomo no esom na yemfa disrain so ento monim se akwada bi abepiem wo ye fi ha sei akwada ba mu a wanya mfinhia no be se enum ede ko emfiensia wo ba bepiem ewo ye fi ha na papa bi adedin ede Christian amwakon ena de akra no eba ha Akoma FM ye fi ha ya no patututu ena ehu se owura Christian amwakon ede akra no aba na wade ne ba na monne ne nante sie nyina ne se atonso agogo Fabi High Street ena wo hu akra na akra ya ye kan ni foni ena da studio ha ya na Facebook no so ena fe wonua TV wo hwe bie no na wose wo hu akra so no nko ane na mo na ni no totontoto ewo atonso High Street mu ho no atonso agogo Fabi High Street ho ebra wo busa akra na akra ne se wo mo fi Lake Bosomtwe mesre no mo baabi ena ba ye anopai wane ne maame ne ba atonso agogo na enso no wo hu baabi a ne maame afa eti akra ne de owaye nchen ewa Akoma FM ye studio ha na emo maame ena wayira eno nti wo ba kwasi Francis Junior ni din eno no akra na bedi ye nchen wa ha sei waya akwada tuntum tiatia ene atwi kasa ya bi eno woka na wo hye long blue shirt wo hye Facebook ne so a ase wo hye t-shirt bi a eye blue color ni ye blue ewa pa ena wo hye boxer shorts black ewa asem eti bomodia so obeba anaso se maame bi dia to ani mu se wo hunu ne be kira kwan dia bomodia ti anaso se wo mere enam se ne ba no abedi ha wo betumi afre e wo 0244 489445 0244 489445 0244 984445 0244 984445 ofrepe
ene empanifo baje so nti akora no ena eda ho no maame a wone wo ba efri atonsu agogo eba ya na se amufri bosomtwe eba ya akora no wo no woba no obidumfo bi ede na beja Akoma FM ye studio ha sei etibamodi abra ha sei na ebehwehwe akora no na kiri akwan maame kanfo enche se enche na ye ne oba bi eba betwe enkoma wura kama ye ne no ebetwe enkoma na maame kanfo pakum capsules emfa nkire wo bibia se enemu mraye na wo ye bema aba wo so abomoden se won sabeka pakum capsules na timi abo papa efri Rocker Clinic Limited Jeniki 442 etu ema hawo nyina ase ede ma enkanka ene hawa hodo a ewo ya himfie ho se wa himfie ho no wote se hwakeka wo ya na ehwo hyehye sawa bi egu no nemu sa yade ne nyina no eye Jeniki 442 ena yadi etu ase bomoden na chese bibia enkoye emfa ema ne se achesa Ven capsules yes spelling VENE bomoden sa wo sabeka bi egu a wote heat ewo nipadua mu no ya no ene kamfo ede achew na wo mode foforo beka hom edro ne di eye Medfagen capsules eboa ema moja edi afrusane ewo nipaduam wa wadwuma edin pa obedru fie no wabra ese kontomre no eye Medfagen capsules ana mekamfo echew ne mra ne eye akokora eni abrewa ebeko jogging 0248 885040 0248 885040 yebeshe enkomono ase yeshe enkomono ase yeshe enkomono ase oba pa kwaba Akoma FM 87.9 akwa biem mame vim and vigor mame vim ye nua aha akwaba ye nua okay we did the same me pa cho ye frame root ye from roots edia o se kromfo de nimo pa fresh beyond ampaniampa o ye fresh so ampa thank you we ye fresh ampa pa na obey ya wati ye ho yene no besem komo ase pa ye de be shase free beginning no na nkomo no kwa wie yi a wo beti nsem bi ase wa se to da ya hwefo ne bi ni afrefo ne bi be frem na da bia mo nkoma na mo meka nsem de na da bia problems ye ka che se wi ase ahu obi su na ka wa say problems not the finish for this world wi ase we problems no empada that's where ba se de obesi asom na obesi akrakra ho no ene na ma ye nkunim difo sa nkomo ne bi ene ye ba betwe no nti oba pa roots fresh beyond kumasi ade wo fans pa wo fans menka na asem ema no oba pa ye pese ye te story ene etu de ye be hyase a nsem we be ba ha menim se wo bi pa wo de ye be hyase e de free baby na fei fresh beyond ya mo aye fresh ye na yi wo de te akoma mo nsem dwumade so ye de san komo no ato so eti ye hyase free wa brabo ahyase okay Akoma FM 87.9 Kumasi mabara ba hyase ne de na Eden Eden pa but nyame nso aye bi sese nyame aye bi ampa e kire kura wo widie mu na metwitwa nsam so kakra because edru ba bi so wo se obie mu mayen ye experience pa ye experience pa na nti hyase free baby a betimi a hyase free bia fresh beyond eyo obi a majuma na meye no treyi no mi so na minim treyi like I say fresh beyond we trade yes we trade 87.9 okay na meni sojani ba bi so sojani first no nye sojani owusua na oyitre nti me call ho no mo na bebia me call ye no me ko penso barbering shop bia oyitre me so minim training na me ko kan no that time no enti no me ni be 3 months wona me free ho di ama me ka asem we ye onu ni nipa wonim se me so na me nim training enti no di mo ama fa nya adwuma di mo anya de me so 87.9 kakra eni ade me worry 87.9 Kumasi enti me be worry ye no worry no adi mfie sen edi enye den mawrade
Enya de. Esa we inspiration wonim sa. Yes. We inspiration kase pa. No kosem. Enti ne pesa wo de ye hyase free ho pa wada ma na de wo hwe wa wie ya. Wone de wone be ma bi e wade ya anye ye nto free sabrabo na tie no. Won fa bi nto ne ho fonti wada ma fa ye hyase free ho. Wade no anya mfi be san. Se de me ma ware ni siko ye no. My stepfather downfo na me worry no. Stepfather na downfo. Yes. Okay. Na chesa no we penny chen kaka. No we penny chen. No we penny oba chen wo be say. 87.9 Kumasi. We no de wo. Ah, Mr. Yes, be ma yen komo na ye bibia. Wo de ma ye exact. Oh, that time no in the 30s. No in the 30s. Yes. Early, mid or late. Wait, please. Okay. Ain't no the attention Mr. Father no. That time on me mother nso wuye but na mother very serious no edru be no se there bi oba ya wo bre enti ma me fan kola na nkoma me kuna damf miss ma there bi me am force was bi nim sa wo bre wo force wo de enti odi to obi anim Akoma FM 87.9 Kumasi. Nyame anim ni mine nso so no oyini papa Mine be asam I am ex-husband. No. Ex-husband. Yes. Yeah, worry no. Me worry no. Okay. Yes. Mine ankasa de oyini papa. Nyame anim ni. That time no say nanka saa worry na man kwanka medru saa bre. Eti saa na wose meka no. Eti nkola no kodi ni ho no mo no. Me koba, me kohwe wo mo, me koya ade ma wo mo na opapa nso wo. Enkomo na ye eyi kakra. Nyabotre relax ma me na yembie bie mu. Aha, nyabotre. Me pese du chance am so short. Time na ye pese ye to say inspiration one shase em free baby a. Ya na ye ntiase. Won say time bia nipa hu ye say ye ti he hyepe wotie wonya ya nko te se me. But woni me story. Wo hu fresh beyond ya wotie yi. Wonya ya ekwo te se wo but woni ba bia wo shase free ya. Eno ti na wo say won't mean come detail crano I was say we na joint. Okay. What stepfather? Yes. Adamfo and yes. I worry no. Yes. Mama bi say na wupem. And I de ko worry ya na say if you challenges any adie bi na ma wo do ko share our renum. Oh. Nyame anim ni de betimi aka ne say 87.9 mi pem. Okay. Na mi swade but na mi pem. Because me hu se me penasem na two me father na wu yes me mother na wu ye no an kora ko di no wa me ko ba no me frɛ mine na me papa a me nim se ono ne me papa ewu ma me ewu nti ono die oye me papa nti ekoba se aware asem ba mu no ma me di me di ne mbibia me de no ye mi bibia that time no and I mean ntimi ngoka say me nka say ye challenge ni nti fine na challenge no wo ho me obi a onim ye bia nim say me akola ma bre baby eno de echire no be de sa ne o ma ne beba ma bre but on say odo asem wo ho no odo obi a unhwe age aha udo obi a unhwe age that type papa no ni yire me pacho there bi okay na woni yire oni yire na o baba ko enti no e ba asa no na wo se mesumi yi makoma moma na wo so nya wo ye debi na me nya wo nti e bra papa ne ka se nani je wo a o pese wasra wo awade kwan so no na wo yi tire yi anase na wo nya wo dem na tire yi ni memu na wo ko school me pacho there bi na me ton ni oma okay na me ton abrobe that time no because na me sua trebo no enti no edru ba bi na wo say boafo ni ho enti wo say me jai trebo na me ton ade de hwe me ma me ni me nua no eti sa de wa hyase say ya de amaye no fa ya hyase free say bra wo hu say efie nye eti wanka say wo say wo hyase ye bibia wo de kwaton abrobe e de be hia papa na ware mu no fa ya hyase free ho no mo sa my na efie nye na nya abrobe nkwa ma ye ni oma bebre ma trankofo nchen che say
ba fam what I say but enye nu nti na ma me kwa aware no me hu se eye nyame nhihye but ewia se bibia timi si wa aware mu na enam be ma na me warere no me ex no enti na adwuma we me de adwuma na that time no aye ware wie ye no awo ban toatoa so enti na se na adwuma se mo no uye we ana wanyi uye we ana wanyi master na no na eniomanti edru menyem second one last one no me my 3 me wo last one no na nyame ya adom na otu kwan ama no ne yes okay enti okoye no ono so onim say sa talent we wo mimu minim training yi but enyet se mi yi no se ya me ye adwuma enti no duro no se da bi ya nyame adom waso ya o me pese me ma obi di ni paper be ware o enti ni UK ha de wo won san wadwuma eboa pa enti training a wunim yi no me pese wo ko madam for kwame wono ne wo those days wono na wo Germany na omo ye adwuma ko polish won san no e wo machine because tete no se na use blade ne ade aha enti o ko me so me ye nipa bi a me boka asam kire me am pipo miti me kuro so no that time no ye obi a o imbibi enti de obeka kire me o se mitie e na me koye enti me koye na wo kwara so oshumase kwame baba ti me koye no e ho no na I think say 1 week time ni edum light ti edum light no obi ba so obi na say me boss utwa na ho sa ana me fa afini blade am so boss metimi de afini blade e yin ti me de afini blade yo say wow when am say ai blade ni afini na yedi eti ho na eba ma say adwuma no eye no ekoso che say ene nyame no nsoso no krom ha no mo oyi mpanyifo Victor Kusibuati mu nyina ne ade ntino na ho no ede that time no Lavin C mo ne ade ha eti ne ma adwuma no nyame no sense minim ntino ma ni 2 months kora na de machine kura yi 3 ba na starting no enkofo kan wanse ma ba mu embu na oba de okusua 3 yi aye den na adwuma bebre wo ho na usua 3 yi ma tie de obi ka minim de da manim ana me hwehwe because of say na minim say me di tu kwan te me yere me ho eye den eye adwuma no edi be 6 months na je say people na nipa no na ye no agisika na eye den edi oba me yes oba ye me atwitwa pictures ye bibia but na je say okoye no na nya de aka wo so ode ba bibia no ho na etimi ye etimi trans di dwe ho say da bi ene sa de a mama fa adwuma ne nya adwuma wa ha na 87.9 if sa kontu oba fine because nkwala wo ho ye betimi anya obi ama na ye adwuma na wahwe akira mai nim tu sa na mo no enti me starting me shop no starting me gye no eye me ex husband no na juma me eye one shop ketu bia na me wo mu e wo starting no so na eye nyame adom so no wode me aduru baabi because me starting ye na mu safo je mfi bia wo bia me chia wo nyame nhira wo pa because enam so na mankofo hu me mo enti safo je mfi ba ho be yiye ena okọ NJ FM na chese o ya advertisement efi one mo no odi jola ka bae am yi jola ka chese yes groma presenters there o mu ni me gise o mu a ebia o mu ba mu nche okay aha sama mu nyina ani me at that time no eni o ma ekonani mu an sa enti no de metimi aka na se adwuma we die ana adwuma bia oyo oba adwuma bia wo fi se obesua fine wan ko school so ko school kura na office obesua sa no adwuma ebeboa me mom die aboa me okay yes okay eti won se wo de ye hye nkomo na se denti a ye kwa na masa atwe akwesi woni se okay ene ma dodo na ye wo wiase no especially program ya yetisui dodo no wa efesi awade challenges anya awade challenges na woni be ma bia kowo woni no a entimi antena e basa wade na egu a wonim se na brabo a wabo nyina ne aware no enti ebi asajapade bi piemo na nkrofo sika ya etimi kotua ne akoto abroso yi se wa anya bia hu ne se abrabo na si
said you can your ex-husband. You keep saying your ex-husband. No, it means say our at a point. No, make us say a failure, but our DNA is here. Yes. Ube kamu kakra die eba ya. Akwantu aba be ma ne senko obe fawo na kwa kana ho na bia nka motimi ato abrabo no so entimi ankoba sa eventually our de no e failure na so still watimi akeka ho abom ene why so chen e wo your studio ha say de metimi aka say de ama ware na nsi no ewiase de bibia timisi because be ma ne koye no midi no kore me trase na aka 2 months na 10 years me twen no enti no ma se bebi obi a nya me mfa na kra nsie be ma ne papa na o hye me nkran oni midi komo o frɛ me minim se nkola gu so that time me ma 3 me nuanom 2 afenso mi kunu ofa se ka ho enti na dru bebi a na eden na bogayere na de ma adokwa na pounds ni bi ma beginning na nyame anim ne na ye na ye beginning ne de na ye na dru ba bi na some problems me fane o ma hye ade boga konya oba afoforo no yi uba akoma wa na ho de nyame anim ni me ka se bibisa na me yetrofo kwan ade ne faaso no me ankasa kora menti ase na enye se ma fa be ma bi na enye se wakofa oba bi but problems ne de na kakra wo ho for the start no enfree be ma no ensam a na ewo ho because be ma ne de oye nipa metimi akasa enam no so na me de adwuma ya bedru sabre enam no so ma na mankofo hume because enam be ma ne so de anka me nuru bebia madru na mmom no for the start na ekoye ne bebia dru ye ne de me fa ne o ma hye car bo me wo so for like that no mo ye kwan main road no e free ho kono de chese enye easy mame inu ya ba Akoma FM 87.9 Kumasi but nyame aye bi nyame ni me di ni ye sa na me kan 10 years yes now what ho twen boga sa enkomodie na tesan wo enkomodie na nye bad die but edru ba bi na ye bad mame how bad was it na wo hwa for the start no obi be unity kra na so o UK mitimi frɛ be ma no me kai se lady ya oye movie kokko mi refi ni din one Akoma FM 87.9 Kumasi so mo ware di one na ba ho be yiye enti ne guy ne ye no so o free UK ne ba ye enti me ye na me fa phone na me frɛ me kunu na me so won brain kasa o ba UK a o side ha enti o ba on so o yitre o honom enti na ya na wakwa yi wo ho so sakura pia connections enye easy because over the picture bomb me shop den you no kura ko wo because oni ni mi bibia okay osan ye ni papa na me ni o se mintimi ko kase ni o ma de me fam ba me nka se nipa ho obi ya o papa Akoma FM 87.9 Kumasi kai de wa ye yes papa no wa ye bi me ma fa ni o mam de but for the start no enye papa na nka manru baby amadri yes okay etina yegina baby a wo se afede ne nkomo no ahya ase enyinya eso still na wo ye wa afa mu de obi ba na so frama no ne na wo feel so besan ko back a wo try so be link ne up with your ex husband then etina tesan de ne ba ya afede na wo hu se ene o man ko sede na e wo se ko sede esitie ne de nyame anim ne ye mienu ankasa kora no Akoma FM 87.9 me na me bisa me ho say na die na esi because for the start na me dwen say na ye ka say wadru baby na aware no mo betena wo say na wo say misi gina ye wo baby na e ko no na me ko fa obi ni aka say root abo adwaman ana no enti na me hunu de menye ansa minim tese nioma foro me so e boro me so me nama na me mo kra e me ha ma ji nipa wo de na ya papa wo wiase nyina wo bibia na ebedure che na nioma tesa Akoma FM 87.9 Kumasi nkra kakra ye
etitulfo am yi wo mo me hu omo na me ni omo di nkomo omo ba me shop na me ni age because Jola kamo ne safu je mfimu ma me hu mpanyimfo okrom a blaster ani blaster bobo de ani ejai me ni time okra time I in Egypt boy I share that time first time I'm yi coach akosi piano first time I'm yi no dana mi yi ni wie so ade be che bobo match no na me erum na najo no empire ni se urade sha ho no nyam Akoma FM 87.9 Kumasi me adru ni sa ankofo no dia na e wo se ase mi hye mi dem kofie na me ni nkomo me nya obi ni nkomo a ana phone no so ni odon komo na ya na me re ho kakra because ha adwen se wo ne wukunu e wo so woni ha ba mu di nkomo eni o ma ekoye na aduru ba bi na nsemsem bi nti na hunhu ni sa bi omu no wo kwa abonten ene nkofo koye adwuma wo kwa abonten nkofo kosere na abefi a na phone call ni wo sa na feel bad yes enti no Akoma FM 87.9 Kumasi yeah mesre me okay because empanimfo a na wo hia omo ne omo ye adwuma ne enti no kimpo mu nyina me hia omo waya kimpo okay seconds mu nyina because of akosia pia coach akosia pia ene safu jemfimu because papa no de me ye ne ba ne wife nso de me aye ne ba ne ma no nyina me ne omo ye close ye fine enti no ha omo si hye me nkuran e ma me so me ni kum adwuma ho ene me ma no ho because sem bia no mo ni nku adwuma no mo ni nku ma ho e na system de ko mani mu a nyame adom Akoma FM 87.9 Kumasi so at what point Akoma and I who FM said no awade Kumasi enkoye mama nteme ho sa gina esie no efi hwan chen be man chen na baaye anasa wo won chen na e baaye no yedim say basa that time no ya na depression ewom wo de ne net sen na de na boa wa wutime esa sori gina wona so said adeni sikoye no misi gina ye because edru ba bi na wa wantena sen si gina ya edin ko na medwen se na de nkofo beka na me kran fa na me kwa akotena ada na atiboga fie yes ya worry de na to papa fie enti no ye menyem panyin no be Akoma FM 87.9 Kumasi pastor 2 rooms e wo inside ni to continue na me yo bi a obapa meni mbreshi o meni mbreshi she se bia meka say no na sajina yana msi ye nkofo di matam enioma chese usi jina se enioma nkoye ntu ni boga ntamote no yes kofo di watam sasa wo kra mpade pa na obi a wo wabre for the start na oni be mate na enioma wa ni de afena nka medi de wo ebia nka me ne be ma na sitinam but sajina yana msi ye minim sa aboa me Akoma FM 87.9 Kumasi na be ma no wa hanka e masa ena wantu kwan so say so anka say so kran ka e ma na de ma na mi si sajina ye ne ye me enkofo binti ene nsensam na de wi na nioma si kɔ no ma anhwe yi a adase nka me kama no adure ko me ho awa aware ni ba ono de be ma de ono no on Philippine na me namu no ono no onim se ono de onye me hwe ba na de mi namu ne nioma ekoso wo masetena mu ne fidue mu no na edin ada na nkofo keka ho sam kire boga na oh enya bontinsofo na Akoma FM 87.9 ka ho de but enya bontinsofo me mpese me pushi akọ sa side ho me mpese me pushi akọ sa side ho kra etina me yese no enya sa de o se mitu utu free fie ho yes ono ma nyina tu fie ho kunu fie yes ada no be ma pressure se tu de tie pressure no nipa ni mie na no kan ba ni o ma wo fam no ene nsam na ekoso no utu ebebo wa me mom de me tu ye no ebo a me e wom se me han dan bi sika na han dan ba me nim de anti a metu me pema somdwe me pema hoto se efie no Akoma FM 87.9 Kumasi fie ko tena se me kunu fie me ex efie japade a me ware no fine no oduru ba bi
nua yɛ de gu sukura no yɛkɔtɔ okukuom ma nhwɛ saa ne ɔma no ma nhwɛ sɛ ɛwɔ sɛ meyɛ sɛ deɛ maa meyɛ sɛ no ɛneɛ ɛnsa no adwuma no akuta me no ɛnam bɛrima no so ɛma menyaeɛ ne deɛ ɛneɛ saa deɛ ɔsɛ meyere me ho ɛwɔ m'adwuma no ɛkyerɛ memfa m'adwuma no nni agorɔ meso meyɛ obi a memfa mema nni agorɔ because bɛrima no nni a ɛnti mentoto me ma no ase ɛnti na wɔ sɛ mesi gyinaeɛ sɛ wɔ sɛ metu ɛfirifie hɔ nom metu firifie hɔ nom Akoma FM 87.9 Kumasi ɛnti mesi gyinaeɛ ɛyɛ biribiara wieɛ na wɔ sɛ mede nsa kɔ yɛsɛ asante amammerɛ mu deɛ ɔba aware gu ɔsɛ ɔde nsa ɛkɔ asensa nkɔɛ deɛ a ɛneɛ aware ne gyina mu nti mesi saa gyinaeɛ no mekɔɛ mekɔduru metuyɛ no ana bɛrima no frɛ me ayɛ sɛ wode nsa ba ya medeɛ menim sɛ meba ne wo yes sɛ hɔ no mmɔfiri ekunu no wɔyere aswɛkye back to papa no ne ba yes okay enti no wodeɛ me hwɛ deɛ like nsɛm no Akoma ahane sɛ akwadaa a wahyia wo a wode wura nyinaa hyɛ ne mu sɛ wo papa wonya saa father figure ɛwɔ ne mu na nyame yɛ adom kyɛm nkwadaa mmiɛnsa na bia bibia nkɔ yie mpo a wotu a nkɔbɛka sɛ o wo deɛ nkwadaa ne nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a womfa ne nkɔtena wɔ bi fie ne ɛnyɛ mo kaaka nti no wodeɛ bia deɛ asie biara no mehyira daa ne so ma wo ɛne nkwadaa ne ntrɛm bibi sɛ mfiri bɔga nkyɛn ama mepatwɔ dɛ bi bibi sɛ mfiri no ho ama na ɔdo no ho onim yie paa meyɛ obi a akwadaa bi a akoma bi ekuta me no sister me wukura na ade a metitimi ayɛ no be wonwa Akoma FM 87.9 Kumasi ma ni agoro etimi nyaa me ma mo nkɔ nante wati ase onim sɛ me mfa me ma ne nkɔ abɔnten ana me ngya wo ntu baabi yie enti no ɛma ɔyɛ na adwen sɛ me de minim na adwen mu die nyame anim nie saa ebi osi gyina sɛ adan ana sɛ sei ne die mimi hu ni sɛ ha ne bebree but ekyirei no ɛna asa rent some because say dan no boa yɛ din enti no ebia sɛ me kasa na sɛ ye ka dan asɛm a efie ne sɛ omu tunkotenem ba efie no efie ne nkwansi wasa nkofo bitim 87.9 mafo tim boga busuafo na nkofo tim sister me mpɛ sɛ mɛkɔ hɔ no nkofo tim ti no entime emboa me sɛ me san kɔ back to the nsɛm bebree beba ɛna sɛ me gyaa a ɛde asomdwe bɛma me ne man no ɛne na busua to me no anamɔ na me tu ya me nim sɛ na ɛbɛboa me no okay because sɛ metenam na ɛbɛduru baabi sɛ sei no ɔkɔ no na menye me back to sɛ me ba no so February no onya 15 years ketwa kra yes enti no na kesa boga kwa ka nyina bo 15 years ni no 16 okay December no be 87.9 Kumasi enti no okay home so kakra ema ma abusia ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm ɛso ɛne eguso a yɛde ɛso mo no yɛne Obapa Ruth fresh beyond ɛna yɛne no ɛtwe nkɔmɔ no na abre bia na ma ne ba sei na wade ni gu asa brabɔ na si me yɛ ho hwe nye ye ne de no kora de nkwara miɛnsa boga ne ti abrokyire anka saa abre de nka wasan ko odi de na so hwamode ekopie mum ɛyaw ne nti wɔn pɛsɛ obɛkɔ bebree na nso wo hwɛ nkɔmɔ no sɛ de wasi atia beduru ba bia yɛ duru no a wotim sɛ hwamode ba mu pa na nso amana ebubo no ɛnɛ ekukudam anya adwuma kura na ko nhyia wɔ mo a ɛnɛ adwuma kura na nti no panifo no yi omuti a watimi asa asɔre agina na naso wɔka we de ahyɛ wo nkura ya wo de ɔte aware ase ye edwire wo se osenkura ne nti ye edwire wo se osenkura ne nti ye nkase ye gu awade wɔ ha se ye nwu awade wɔ fie ha se na so atɔda ba bia wote no sɛ ho atro ne mmoa wo a woni mu akoma msa awade na wote ase na gu enkoyi ya sister keka wo nneɛma bɔ anom ne sɔre gina wo naso na so betumi ayɛ quick credit investment awie wani abɔ abiem emergency bia ba ene bosom yakatwea no eba do kura sadada enya ma ene nto account mu kura no sika no ahyedada eti wo de na atemfo asa na so emergency bia ba na apesika adwetwa agye ho a wo de ebomodin na afre quick credit investment wono be ma besia eho dwo na watimi e de sort out any emergency kura no school fees nsamo na hospital bills ni ade ni rent sam ni ade ni nyina quick credit se bra wo de no ane se okuta Ghana ka na ya Ghana ni wo be ma besia se ya
wodi bi adwuma wo de tra adwuma mu so a quick credit investment no a ene wo Ghana card bo moden se wo be frɛ wo mo e wo numbers yi esom 030220 0390 030220 0390 prepare quick credit investment one more ebeje oshom na sanso na health alert clinic se bra na outside de wo muntu ase mfama nam se outside de last stop any health alert afra se nko a ena panifo hwe ye bo mo abaso se de wo mu si tu outside de ase ma de hye nya pote no ese fata se wo no bo wo mo abaso afa wo a wo de na typhoid prostate nsensem obi on ma ha wanya adwuma bia odanya ne ahomachi se ya waye se hweja bomaden fa wani ekyem yade bia ba uso ni padua mu yade na musa yade ne last stop health alert clinic madina ka so apokua se ashaman ene takrade wo de frɛ number yi ba bia wo no enkrabata eben wo no wo man ka sabe ma direction wako akwaje ayaresa 0202 518865 0202 518865 Kovi organic tiger nut powder atadwe eye kama ya hata ne fine na won mo fanfrafra wa bia enwumo wo mo se bomoden apa bi fa bi ka waduane ho kokko ne nkwan aduane nom aduane ne sete sa no a eye powder nti no asakakra de agum atadwe ya wonim sa atadwe nso de boys ne girls nyina ye de charge battery enne wo mo se yemfa aduane mom na yemfa nya apomodin mapa enti no aso watobie na aduane bia wo bedie sa ye nkwan ne nsu aduane nkwan de a wasakakra na de agum enya sanso nsu de no asabi na de afra no wabone no nya yakra e ma pemfo mo amoma nkora no fo nyina da Kovi organic tiger nut powder mo betimi anombi Premium Nutrition Limited ena dia badwa so kuma se ha ye pa bia to e wo kuma se Poku Trading edum Fredimens Herbal edum Wisdom Amachi Supermarket Tech Junction bomade sa obe fre 0200 777277 0200 777277 Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown wa ede pa na ete cholesterol so kra di free ni paduam enkwada wo musua didie ene je ho pa wo de man say ya wo je ni say ya bo no obone num ton bo se wa mentam akora ne be hyehye pa akora ne wo fie na wo mpa aduane no wo de abomode akopɛ Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown bi soya beans wom emo na wheat na wo mo de afra no nti eye kama de ma enkwada esua didie mpanimfo titiriw sei eye ma ye nam se wo ye obi a cholesterol dɔso wo nipadua mu a ye atadi Home Sweet Cereal Lego Mix 0246 697358 0246 697358 3P garlic mixture do nwanwa e wodwa so bomade sa won sabeka bie garlic nkwa na omo atwe e de agutua mo wani afensi ja so ensuo bi anim eti ahode etamu se tienie ene vitamins ene minerals enkankan vitamin C etam se kɔ bomade pa bi papa wo Akoma emoyie webu ono ma he wo fru stairs kakra ye stairs kuma wo fru se ya bo so gina soro ho no home hashe ababa pa o ababa wa pa brantie pa ene ma nkoyie bomade so bepa bie wo ye nya pressure ana so pesa wo si pressure yade no kwan wadro 3P garlic mixture gunsuo ntentem so a bomade ma wonsa enka bi wo ba wa fichi konom ebesisi so pa de a wadro 3P garlic mixture Piwak Natural ena de aba edwasom 0201 000021 0201 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center Enyama efri Germany Spain Canada USA France Denmark and Sweden womo de abepiem won kran edi kumase se etufo mo betu bi nkoton na mote ho emfaso mo so amopane kakra bi no ni nyina no oton etufo bo edi amamom eti kumase ye kwa kumase Dumesis Anoche Plaza one more Prudential Bank no enchen wa wallpapers are F stickers ahodo blunt curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals and a fey waterproof chemicals 0268 419 596 0268 419 596 Afei Daiwood Herbal Hospital one more ese enro ewo dwasom edro bia so enka dem nam se wo nro no ene no Ghana fo agye to mu edi ho adanse Daiwood 360 capsules and an ointment ye kabom sabre ya awoya be ya June July kusukuku ni ade ya be wo sasa buraka na ho dwuma de nyina e ka da wuntimi nkwa dwuma wo store wuntimi nkobia bomade so benya Daiwood 360 capsules na wa memene e to paye
afei wo mo ointment nso mi ate no wo ho no ma no de wo hia se ye de betwitwi wo wankasa wo tibia ba bia wo te hia no wahodoto okotodwe no na wo de asrasra so afei da would have mesha so wo de betreat malaria na wo no mo ato ananse wo ntimi ne die no eno so ayisa how na firi ho e de ama wo 0201681717 0201681717 Akoma 87.9 FM Onua TV esuni Akoma Nsem dwumadie na aguso a wotie medin e de ama Serwaa Sarpong mehwekire e de ama mama coast obapa yes antinsin komo no mu biemai enti aba de abedru ba bia afedi aware no agye agukura eye den a wona so wo din se dien wona so wo din se dien Yesu Kristo ahya wo din se dien abambuo beba wo de no na tisan esu ne kasatentin pie mo se ba sa ma no kasatenten ene akotere kura twam ha akotere wontie masem bi mame ana mire papa wa de ye wo de na tisan ja kasatenten ana se ja wo so bi wo so kwa no ato ne hopunu no hyedem ba hyedem sa won kasa ne makro kasa wo de te ni se on se adwuma we ntutu hu hyedem enye yi eti na atome ne kasatenten na imagine se nipa woni be ma ware atina pe na emfie aka 2 months na 10 years aka 2 months na 10 years na bibi sa akoba the we ade na sitie no enye easy enti no na atom ne kasatenten na mi yitra me nkomo ba ajai mi gina otiri hu a mi yitra ni pa so na me kasa na me kasa na mi di nkomo ewrade enchiremu ne de eduru baabi ne na nya obi na abetimi akire wasem akire no because adwuma we no wo anhwe yi a edi say yeso wo ho enti wontimi nchiremu nu baabi sa ba nipa bi wo ho no ma wo do o maye wo papa no ma me sa ne de wontimi chiremu na esanse empanyimfo ne tumefo yere wo na ye adwuma no ma wadwuma hu hia na obi nsusu ho oba obefra rutu wo mbe yimiti na wo hwe nipa samasi afraw na ono kasa me pese mbe yimiti na awai sa kasa no kra e beba no course no emma wo wure fini yoma kakra esote emma esote ntino kasa tenten de e ba kakra ene de e ba kakra me yiwa ene nkomo kakra ene ade ntino but ni nyina mu no me hu ni say ene o me fem ni ankasa mabrabo no da ti bia mesen abetena ha because we no ma pone kakra eno ya aware side e bepim sa abre na mapone na menya mfa me a me life no because nya me waye me yie waye me no ni me edi ni yie pa enso okay ti kasatenten ni ade ni nyina chi no nya me aye yie watimi why ni e bebiem $2 billion bag no yes ya na dia was a bag no ye biem na ye hu adekodi e wo mu na fe wudi efefe mo kakra na o story no me say me find inspiration from pa what's my di ya mete wa metie me find inspiration me nim sasa na hwefo na etiefu a wo mo tie wo so no wo bi nam dia wo nam ni mu bia wono so enya ne nkranhye edi film was there a pointer why now say nyoma nkoye eti aware ne yem fancy. But was there a point I would say may I a mistake in Tibia, me a men's uncle, a Kurawasmaka, as me young way, and Crabby Sao be a sadia first, no, Nanko dear Citiano, a be our backfront and cry a video call, and any a trap. Was there a point I'm crying tip, and now for whatever reason, no one cassa, Opas and Kawasako can't worry boom. Me pacho, men so what I Akoma FM what I cried. Say, Mensanko back 87.9 Kumasi. My worry. And cross the wide range that time I know free mono. No. No. Okay. Na mono. Me can be bisa papa no. Ye jawa ready. Ye ni what ye. Me ni worry biom die. But why me papa? Sana meka. Because why me papa? Mean to mean can we? But our say couldn't hear ne die. Menye sure. Say mesan ko back. Okay, ti an cross wide dream kura. There be so ho da ye kura. Na say baga aware. Akoma FM 87.9. Aware but me nim lies say
omo ware na say but me nim the koso no side. Okay. Yenim ema dodo no a nyese yenim kurade ekoso no se awade edru ba bi say yi a yesi sume papa bi wose mepem o mi sumo pem na mepem wo wose sume na ne ye kotu amount akese sika ne na nkanso anya bi da wono ankasa wo hu bi da bitimi bua ne about 1,000 billion Ghana cedis was say ska meje e free be man ho wu die na nka wo chance o ye boga wasa kura sifie de fie wona na wotimo e wom sa ware no wona uka sa wade ni ngudie wo bisa bibisa de free be man ho ana wo ye na adwen se wo ma wo bibisa na e hono na etesan my dear de tene say aware ni grow no enam asama okaye because na opapati ase ye tenase enu onuanu mu bi tenase na omafre be ma no e de to speaker asama free be ma na no a ai papa wona afọ so me se me ware no enti so wo say on ware biom dia on fa me nsamre me enye se mfiti ya na me se meja yo asama a free na no e ba ya phone the speaker no dem so to e bia nkwa nka me eno na me nimu no o ka asasem no moment no papa ye din na onua ba ko fri Germany aba na ono so te ho ana na phone no kuto onua ba ko e frɛ na kwasi e wo dan mo ho no mo se de bia me ka se na mas be ma de nyame anim nie manhia ne de a ko papa no Akoma FM 87.9 Kumasi waye bi o kan asase moment na papa na aboto nti asama me kan ya ne se papa se sa na be ma na e ka de a se ye japade nti na wo ka sa de a enye hwe me de ne nsa bebre no me kan asase no sister na me ni gina so bia me ni bibia se me wo ba bi kra me koda o na oni account bia sika wa pack sika account my dear me ni ani da so bia se oh sa samono me e koso no me wo ba bi se ni me tu akotena ba bi se no me kind of say papa se sa de mate me de ne nsa bebre ba nyame onwa na bedi ma asama mama me kan eti me ba fie begin ye koka asama me yese me frema busuan ba me kun kitwa na kan say no we nya busuan na se nya busuan say wo ya busuan papa nso wa ha enti o san ba busuan fo betrem ne ade na da wi ansam no ne esi ko no mama na de nyamba bia ye me ko fie ni me sunye me ti ni nsuo Akoma FM nemmom me ko adwuma mo no store ba ko to ameso na sa store no na ye se ye be ye mo adwuma ye do nyoma ba begum ti ye giye na wuye na store ra na ye se obeje na me se no onya abotre na me de me se twia ye de account na ma adwen nyina ye me se me pese me bie me shop no because me bie foforo no minim se abrochire na ye den ya me be ko ntini me ye ne kitwa bi yes ntimi ye ne kitwa bi nti be ma no koro sanso no nso yitre ho no abrofo bi ba to omo so omo ba Africa na be ma so omo mra Ghana eto mbe sue ye so etimi bie shop no mo kwa ne bia no ma 87.9 Kumasi me kra me yes aneze minim sa anka me ye ade ne kese na me kopɛ ba bia eye yi na emom no ade kye ye na mko tena adwuma mu sa shop na wo ho no me fa plan se ni metu na mo nsen dia ene adan na me hunu ha o mesi a me pa busia na aka mko ye gi ye na wu ene so ho han a won toyo enti no say ye years a ono so say no so 5 years or 5 years 2 years ene esa dia sentiment na bread bi me customer bi wa free last I think say last month to say last 2 months last month ye na esie Mr. Dapanya me fa ne currency bra na ye me papa mi no ma edi mi ampa na me kasa was na root ada ono so edi but o hwem ye otum say bibi koso enkoyie
enti oye no say root na adan wo yare nam se da bi adan nam se wo de wo wi a enti mi yi ni wie ye no nam so enye bibia o nanka me person ka me bu shop yi gum me ni free run so akasa wo se metimi ebu ogum na nka menye no sesa me de mani bu ye no sesa na nam so me wo sika kakra ho na momu no ba obeton POP wo me line so na me ne kokasai e na o ma me POP ni bi adi free yes o ma me bi o di free me am etua nka but ne e kai o se me ma ne wo ho yes ono so boa me that time no nti no oye na so okay wate my dear bra no call ye station wona osan ba ye no na bra no kuta 1,005 wow afi be mu a oh be ye me hwe so fo se kikura wu ye kura 7 years na ekwe me fan se 7 years muni nam da so te be ama ne fie 7 years muni enti bra ni ba ye na obo aben na bi pie na was root je 1,005 from so wow oh when nyame adom a me de be bro bra na nka hwe o se yo ate me de start ye kikiri ye me de me sika kan wa che se anu ba bia ene na me manage na ehira nka nyam se me customers no nyame anim ni omo temase wo nuoma bia ye wie na huhuro ho fine no mbubom ya ye POP ni kama ahwehwe no kyerkyere ho mitimi de bo kura na so ahwehwe nim ebuo na me atwera ahwehwe no na me yi na mine na nkasa Mr. Dapane sa ba bio one ni nipa ba ko fe Peter omo ba ye no me yi omo yo no sa na na huhuro wa hai POP de omo ye ne fe pa o fine mo ho na msan yo fine ni ho no mo e ho se Peter koka ni mu ne ko 1,000 bre root again okay enti ha na me ma dwen se adan bra no ne je me ho ana sa de me dwen ente sa okay ena me kototo fine ne ade eno no me shop no mbie mu no enti mu hana na ma se ne yare koda g na emu oden Akoma FM 87.9 o yare no me ne be ma ne kasa afon so ai papa e ka wa sense sana no o papa e ka wuntie na so papa e ka da me ntie wuro fi asema wo kan ya na sa word na ye forso no kura no eno na mempe eno sa word na wo kan ye no wose me kan we na so wuro fi wo hu me pa cho 1 week kura ma na im se papa ne ewu ye 18 ema omo ba ni nua no mo ba e be see me eyi na me ti fi obata adwuma no mo ba ye 87.9 ye omo nwa semetimi aye ho sa matutu we ma ye mabuo dan aguma ye bibi sei afede ye mi komanim enioma ekona fa ka dan a metu enti papa ne wuye me koye na yie kama ye ni wie ye no na me de omo nsama o mo na chese menya dan enye se si ya na metu frifie ho me boa me ho na nyankopon so bie kwan ema me na nipa na odi sika na maame America se da pa no me nya mu 1,000 de ma no na adan sika na makato se me de bobo sia maame mane wo ho na me senya me nhira wo enne odi ne director kese pa ofrin kran obakuma si bia ofre me mi be yi miti mu abeyi enti madam na me me di ye enti no yen kan sa waruguo ye o ana obi wuti aware mu na wo problem a enti jai ne ko na mom si gina ye ne hunu hawa wona wutim na wunim se de ositi na edu be ko owuo mu dia o so otwon ho okay yaba homa so na ya sa babiem nkomane very interesting be say wa wo fie a wo so wutie no se de me hu no wo so hu ne sa party yaba ko Dyewood Herbal Hospital ba pa be pagya ne mu kakra bia ma me na ya ko doctor nchen e wo Dyewood Herbal Hospital pagya se de si pagya ne de gina so say ye ba sa na se wo de be shita wo se wo de be shita kuri ne hu a bo sa pagya na botent na botent na botent sa no twetwini musa
se bibia ye din doka baba we da se binu ya ba da would atna yet say nyame adom ye guso bo adwumaden okay fa yere da se no so guso ma ye chia onua tv ahwefo na afi onua fm ene Akoma fm tifo nyina da would ba hospital ebrenie we bia wo he free bia no ye chia kwan kese na nkasa western north region Serwaa asarenso eho eni ahye na nkasa ye o memenda kokko abaji krom kwan no so eho ne ye wo na oba Ashanti region dia be 4 months ni ye be new branch kra wo ejusto krapa old metro fm building na mo eho eni baby a yaba eye Asante mantem ha enti baby a wo bia yare bia ha wo bia no ye to ye nsafro se to anamo na bra ye chiri yade ye chiri nipa Dr. Dawood Tinase anopa bia no ye consulting a ade on person obetene say obisi me de yare atia bre obisi Dr. Mako Hospital Saudi abre yare atina me so finchia bebre the person ye betene say doctor me yare nti maton me ho ne ma koduru sam pempenso yi na areho because ni pattern for ye yade eti ebre bia Dr. Betinase bia no ade o person ote e wo consulting mu ene se obi tu anamo oba ye no be na wotwe mienu na wotwe baako ne yare no kɔ ne ho atɔ no yɛde obi free baabi ba ya na sabi yɛde na odaka mu no obedru ye no ɔno ane bi epuno ebia na stroke eti yɛtena se anopa no nso na enwumre no num ne yɛpon a ɛya nigye na ya na yɛhwehwɛ baabi obi wo nti ebia na obehia doctor contact no ne na kasa yare bia ha obia no ebreni sha eti nya adagye na nya abotre na gye doctor number ofre na de ekoso bia wo kire mu kire na ona obekasa 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra doctor na obekasa na sisi ade pagya ne de mema ne time no menua ba ma no so de ho agim because ma no bibre na de ekunu no ne ho kafo oba yese oba ne be mate enya aduane no anko ya na mpaso adwuma nso counto say be ma no oba te ni duru ba bi oba na da ne be ma esan say wanya weak erection ene ma anko ye be ma de edu ahmache wo say oba ma mo ache ene da bia me ka say ye ka say be ma anya obi a opagya na de enko a nya obi a wabo ne be ma because obi shi obi obi a very slim na menu aba enya ize nkrofo uska enso nkrofo de niam age niam enti no ene be ma nso de at least wotime kire o mema yo a obewie bibia wie kire de se oba na otime da ai o se itime de da na kakra na mema ni pi a na yeta fa lawyer kwan no dru so na akwetro dru bia e de how be bre no eno na Dawood ba hospital say o be ma na o be ma anya adwuma se be ya o be frɛ no wadi adanse doctor de ne pagya ahemachi bia za de ne mo wache esisi kamwe say every 4 am ahomachi no 9 ebe pimba se no nsia bia no mema no yobi frɛ doctor de ne pagya because obi wa minu aba ne de na wu be say 2 years 3 years ohun bi ache papa bi bai oba se doctor de mi hun bi ache pa ebisi makwan mu ache pagya sa ache na oba na watwe mi no na nipa no ho atɔ na menu aba ya dance die obi a wo hwe bia na se otie ye nsabre ye to ye nsafro yade no dɔso de yesa no wa ma uhunu de yekoso ho na ade ba ko ha adwen ya den so obi beta ka kire ogise obi oben wo dɔ pa obi asabi pampan wo ni trim ana nanum obi wa na ekuro wo ni tim okasa na enka wo mu den se obi be ka kire ogise wo hie obi odɔ pa egu aware etete adofo ntem enti wo ye be ma na se oba na wo hwe na wo saa ha wo yimu a Dr. Dawood Tinase anopa kopem anwumre obi so oye oba ana be ma na enka wo trim enka wo anum a ekro oba Dr. Beboa no we treaty say be ya bibia be very good breath na ohumi a asiso ye ba da bia ye kase enigye baako ewo awariem baako eya awo menua ba ade e fe ne say ya oba wedding na de aka chire ne sesebi obanyem na wawo ne yakɔ na ase asɔre ebi kra de fry engagement ne ho ade ade enti e ma bebre nso bre wa aware se wawo ho na ye kan awo a ade nyema bebre ni si awo ho kwan ebi free mema ebi free ma because bema ebi anam yare a wiki adwojo ne bema ntime nyem oba
and or had the quantity, at least quantity of a year sperms was a bear maybe at me at the more bar no to me fair fra. It shouldn't be less than and say a year below 15 million sperms. And I was a bear my team in your bar. Mema be near my be atna ya worry but ya worryable in fear be bree I want him ma and ya the same man. In Kuma no money and so on. It do baby an areho. The last time because in your baby on any kunesifi. I war home and to quinty among Kumasi. But I will be trained or Dr. Daudo or buy on any kunubai and Yamiadum BBI okay or sign a court on any kunote if you are one mercy. And Tibet may be 1 hour how I was sell Benyam or bar Dr. Betreat you. It be an hour low sperm counts. And our premature ejaculation, and I say, or sperms, so no, the quantity do as I say, yano, in ru. And yes, I want to bear or baby, she am the door now, betty my yamono. And a man on should be one year problem or I warn him, I would be no problem or more, I know I yet ding. Or baby or hair infection. And then me area man, I would be annoyed into one bear me she one I should not sign yaba. So, say, Unia TV Sabri, baby, I will be a would see hawa a man be brinya a infection I this our problem neighbor a see a war ho kwan oba bi nso wo ha enem yare no gonorrhea ne syphilis no adokro nache say enem yare no enya ma na ya na e chance na den hwadi e we ma na fam ba be ma de at least 2 weeks 1 month wo say we hunu nsunsanso ewum etimi hinta gonorrhea betimi hinta wo ba ho be say afini akiri no hu hwe na oye bibia normal nti obe ma no oba na obekwa kwhia wa mo ho ban no na wakote yare ba ko nso asi a ekum mema ne ma na edi mabunu ninya syphilis ni gonorrhea ohe syphilis abakosem a eba ya afia pema hankrom eni num 1905 and syphilis by nipa odin kative no eba na onya bi no enam yare ya na kofa by from Germany and buy it since 1905 be pemene e ma bebre awo ho ayedin me ma bebre na wo ho a yentimi ne oba enhiem because ne be ma na no nyina nsan sisi ano syphilis nti be pemene ye da so e battle and ehu e stages ye the primary stage the secondary stage you were latent and half a tertiary and no acquire school and a PhD baby okay ni wa won say we do ni pa it's your baby our hair be ma be our hair na me yare no youth no e mabunu no titiru pa na me yare na hardwin oh and na me yare say yes syphilis and gonorrhea ye to yan safre o kuma say adweso krapa Metro FM abro sign mu ha your number ni bio ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 enye no nkwa na yesa ebia na odihie bia nya stroke stroke no wanya stroke say or diabetes and as pressure stroke ya adwin mu yare eka adwin ni da say adwin ne fa bi be pai na moja na nwunu aguru adwin no so anase emu besi moja na pompe efa ntini no mu besi na amobi anya stroke etime dwudwu obi fa anane nan ne nsa nya adwuma oba na wotwemie no bosome se nipa ne ntime nkasa sebi stroke amana no ache mpo a obedru Dawude Ba Hospital aminu aba na ya resabre mu ano no ontu anamo no mra kuma se adweso kapa se nipa na sichire yade ama type 1 type 2 ana gestational diabetes oba fa efru a diabetes ayenya ewo nyensan mu ne nyina mu no oba wo hwe ya na be ma bi a wo tie yen ewo sa diabetes bi ontu anamo no mra be ma ne be ma semo no se ye de rubber hye ne be ma ya hye ne catheter ebia na ne prostate no ho problem abam ebu abi ana se ekuro na abam ya hye catheter Dawude Ba Hospital se doctor situ anamo na bra ye adwuma joda kopem memende bia anopa no nso ne yatenase enwumre no num na ye consulting depending ni padodo ebeba edi na doctor de bepon say wo hernia ebia na ulcer stomach ulcer na say oba bi wa na fibroid nti ama awo no ho ayede ama no ne nyina otu anamo na ba ye wo kuma say edweso krapa obedru kiti afa edweso ka daddy mami ba bia wo bia no o hwe ya fa doctor number
na frɛ no de ekoso wo nipadua mu bi a wonti ase to anamo na bra 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 0201 681 717 yada ahwefo ne atiefo nyina ase ahwefo so da se pa sa mo boana mema no wo mu peja me de na boka no pino na ya na mani age ene very necessary pa asa be sheet ni esen ho sa no da ya sa no a peja boza na peja be sheet no na boka no pina owia no ahome kakra e wo so de da no Akoma 87.9 Onua TV eso Akoma mu nsem dwumade eso enie ya da ya ho ya beba sisi akwaba ye nua okay we did the same me pa cho ye frame root ye from roots edia o se kromfo de ni mo pa fresh beyond ampaniampa o ye fresh so ampa thank you we ye fresh ampa pa na obeya woti ye ho yele no be sem komo ase pa ye de be shase free beginning no na nkomodo kwa wiye a wo beti nsem biase wa se to da ya hwefo ne bi ni afrefo ne bi be frem na da bia mo nkoma na mo meka sem de na da bia problems ye ka che se wiase ahu obi su na ka say problems not the finish for this world wiase we problems no empada that's why ba se de obesi asom na obesi akrakra ho no ene na ma ye nkonim difo sa nkomoni bi ene ye ba betwe no nti oba pa roots fresh beyond kumasi ade wo fans pa wo fans menka na asem ema no obapa ye pese ye te story enne etu de ye be hyase a ansam we be ba ha menim se wo bi pa wo de ye be hyase e de free baby na fei fresh beyond de amo aye fresh ye na yi wo de te akoma mu nsam dwumade so ye de san komo no ato so eti ye hyase free wa brabo ahyase okay Akoma FM 87.9 Kumasi brabo hyase ne de na Eden Eden pa but nyame nso aye bi sese nyame aye bi ampa e kira kura wo video mu na metwitwa nsam so kakra because do be so wo se obie mu mayen ye experience pa ye experience pa na nti hyase free baby a betimi a hyase free bia fresh beyond ayo obi a majuma na meye no treyi no mi swano na minim treyi like say fresh beyond we trade yes we trade okay na meni sojeni ba bi so sojeni first no sojeni owusua na oyitre nti me call ho no mo no na bebia me call ye no me ko penzo barbering shop bi a oyitre me so minim training yi na me ko kan no that time no enti no me ni be 3 months wona me free ho de ama me ka asem we ye onu ni nipa a wonim se me so na minim training enti no di mo ama fa nya adwuma di mo anya de me so ne trebo so pen kakra eni ade Akoma FM 87.9 Kumasi enti me be ware ye no ware no adi mfie sai enye de marade enye de esa we inspiration wonim sa yes we inspiration kasie pa enti ne pesa wo de ye hyase free ho pa wada ma na de wo hwe wa wie ya wale de wone bema bi e wade ya anye ye nto free sabrabo na sie no won fa bi nto ne ho fonti wada ma fa ye hyase free ho ware no anya mfie be sai se de mi ma ware ni siko ye no my stepfather down for na me worry no stepfather na down for yes okay na chesa no we penny chen no penny chen no we penny oba chen oba say 87.9 Kumasi we no dia o yes be my enkomo na e bibi we dey my exact that time no on the 30s no on the 30s yes early mid or late wait please okay and no the attention my stepfather no that time on me mother nso wuye but na mother yari serious no edru be bi no se da bi oba ya wo bre enti ma me fan kola na nkoma me kuna damf misi ma da bi mi ama forso wo se bi nim se wo bre wo forso ho de enti odi to obi anim
Akoma FM 87.9 Kumasi. Nyame anim nie mine nso so no oyini papa. Mine be asam ni. Eye me ex husband no. Enie nkoma na ye di no ahun wuti fie abaka say easy. Enye easy o. Enye better. Mana womu esi gina se womu ne mema ntena biem no. Oni kapra na hadwen. Wono mo oni kapre. Kwame ahen. Woni bi ujai dia ya na ye easy kakra. Na wo hwe we pa se obi a wafa ne sane papa. Na sadi ono ane nkomo e wo kan ye nam ne so. E de na si ba bi nkora miensa pie mum. Why boga akodra no ne onim se o sabre die wono so ye be fa na ko na fei ensensema pia wose wote ne honom enye bete na so afam ama ne wotea wo shren pa adwuma ne mo tretrem enche mpanifo wo yi wo mo no wabobo bi na so mema na bobo bebre no hu sampa ekomo na ye de no wo fie so wetimi aye bia na nye tre yie ensano dwuma bi ekura wo bia no mo ani kɔ ho am wo so betimi aduru atra ba bia na ye nua ba waduru yi a woni yen eche na brabo mu ensem obapa yes dear eti ye beto aso ye beto ankomo no so ane aye na ye de asi na fei de akache ye de ato aso na mesi sa $2 billion bag hide wo be biem na ye hu se de esi etiem wa ka de abeduru ba bia fei de aware na agu de adro ne de agu ye hu hwea enye yie ene ade empanifo ya wa wo hyase obubo obi so no ye nice lady wo ho ofe wo si pi esita panifo beba ho enye wakono se wo besa aware biem ana se ade na ye ne de wo pese wo twen so kakra na sa wade na sa bre de wa hye dai wa dwen se wo de to kakra o se o yo ba na se bibi sa to ukuta nkwala wo so nya abotre because me ma hu hia me pa wo so nya abotre enti mi si gina ese aware de ene enye medwuma mo ba be yitre wo me hokora na de aware to manim aha enye me clients no na aware samba esi mi nya ready because me man dachi be man na ono be hwe nkwala na oni ha o sometimes enye sika e beba na se odi sika nko na be hwe nkwala no yi wani o e wo se otenetene nkwala no special mema tete no enye bete enti no wo de nkwala mi ensan kwa aware na omumpagya bebre sa enoma obefam na edin because nyoma my dear me akwara nso mafa nyoma mo 87.9 Kumasi na me ye me bibia me hihye se me yese me hwe me ma no amomoduru baabi at least enkwara no bi duru ss kra na me ware a minim se bebo wa me a chen se na omususa na nyame adom waye bi nyame adom waye bi me ba panyin o university say oh wow ai and a second one or ss okay na omo chire nyame adom mu ba wie no last one bc for no yes wow we dey ba bia wo bia no wa sa wo bon sam de mane pa de kan nyina emre my dear enye izo emu aho chire me to sa me pa de fo me sankam shop ye 4-5 kro man kan che ko me si mu ache kwada sunsu me si mu ache but ni pant ne o me biase se bia ye na sister ni shop ye okay ma e wom say ye 1 me bia mu ma na ye 2 ma siesie mu all right but the me root me pa de fe ne de se de me si pemenu o ma no but because of some mantina me dream man so wonder achi ade boga na on hwe nkwada na oh okoye ne de aware ne guye no e ko nenim kakra di 1 year kono na enye easy mame little angel school e wapata say auntie Diana miss printing ya min shraw me de me man ko school na ekoye se me pa akesem sana na kasa ne wo achire eba ai wo sorry a wo person do map ko school papa na nye sa o nipa ntemase minim baby a me frɛ minim mahyase na minim die school di nipa duro wo ma oba education a eye japade kese sa oba buo sika nse me de ye bibi efuo bi me ye ho anwan kokoo bi ama me ba no
ma wani ko ba school na wo ba at least otimi read can kind po kura na ebeboa because minim de mehu me fa sa ne omo nim te duru ba bi no de little school de obey ne say madam ne yen say ene sa de boarding no me mane mra ti me mane ko boarding wo school mo na time no de bi tua na dura ti say edin scan so mu ye du that time nkola miensa school fees na no kura no ba kokora wo chem mi tua ya me ba panyi ni wie wo ho no onya aprempe no na edin na ma bo school ka no aso no kwasa am sorry when we say school fees 2 term na me jan wo little angel afere mi ntimi ntua na edin I want to say me me man because foundation o manya awie enti sa de na mesa de o makọ school fufura ebo na no so international school de but ebo no yes bitu sa na mo no but na se na ma me na dwa me kakra ba me ma ne ti ni o ma bia so no so hu ye enti hono na me frɛ papa no se me yi nkola no ex husband yes okay nti me frɛ ne se me yi nkola no e de o makọ school say no baby a me sa de o makọ me na makọ to admission e de nkola na call ye 2 no na we no wo plempe because na was sa na eba enti eya na makọ school ran say on frɛ nkola na papa no no mo enkasa obetua sika no na me ka chen say 2 term kan nti no nim say me boa eto no no say 2 term ka no no say ene akwole na wo tua sika ada na wonim fees ya na wo tua wo baby anma ne ko school no sa school no de baby am yi nkola no on say eja aware ne sa na me free ho no no na osam sisa school na nkola ne ko no na baby am de o mo ko enso o mo kira de o ma de kire de nyame anim nie na me so me nya adwen bi say lady no ye na adwen o ya na okọ ota de nkola ne ko enti adwen ba me tiri say da bi woman no kora no school run obetimi de me mana ye den akọ papa no if says papa ne be pa enti no ejina ya na me si ye na enioma bebre na mam de me ma no ekọ sa school no na beginning no sa akatua school fees no me ana na metua metua school fees sa me ba ni wie school no na me ja 2 term ka e wo school mu ho na papa ni tua eti school no o ma na wo fa ase ba ho na wo fa ase no su ba hu se o ma de suane ade ade nya se me advert na ma o mo na emom ni de asi na ma me ye de me ka ono so koye no ne ma sisi am no ka se ni matu wo ho o koye no no so na ibo no ko school to onim de ni so ate etu o ko no se ene me wo fa yiri na ni ate onim daache epa because be mani ni ha bibi sin atomenti nkwala no se me ni konkwala no enti every one mo ko na o start say afede obetwe school fees saka no okotua okay me ba try okay nti na che say e challenging because na ehwe ne nkot se de wasenka ekona mind dey enye easy that time no se sika bi kura ba ebetwam be 3 months kura na sika bi amai na bi mu mai ma bro na je say na ne bonyo so na wa dey na ne bonyo so mind dey se de mi sika no se de papa na mi nim no because enye ono ananka mi ntimi hwe mi nua no ma hwe mi nua no ma me ka za ma me ewoja om ma hwe om wie ss dada nyame adom ne o ma bi koye enye papa na but me ntimi o ma sisi hu se bibi be wo ho because mi nim nipa na mi nim no enye saa na otie but bibi ne ma ne so yes afa yenhwe bag no afa na me interest aba bag no mu asa na minim say wadwuma na wo ye ne ho akade bi ne wo eti bag e bie mu ade ma ban ne ma ban ne benya wo me pacho machines a me di tire eni o ma me di tire said won say yare bebre wo ho enti no wo say o treat o machines ye eti bitimi mpagya we ni ma di e wo adura e digu machine na no a sebe ya obi enya cat kura na odi nipa foforo na onya yare bia enti bibi bia wo enti bag ye esi hoyi beyond barbering shop say o office na untimi ma barbering shop o meyi kura ofra bag we na me de beba na de beba esi bibia wo bibia wo service so koso yes okay challenges by na wo adwuma wo ye ho challenges de bebro man de to da baba adwuma no mada adwuma ntimi ko off to say obia kura nim say root shaha Eddie to da
me bɔ m'ani kura na me su but me obi a me di kan aka sɛ me obi a me hyɛ me ho den wɔ nneɛma bi ho aha me hyɛ me ho den ɛwɔ nneɛma bi ho enti home service ne deɛ me yi home service dada bɔhyɛ me yi no bɛyɛ me yi bɔhyɛ na me ba no 7 months okay yeah enti me yi na kyɛ me yi no bɛyɛ 15 years na ɛkɔ ka bɛyɛ 1 month bi na 15 years okay ko fie nso ko yi no me Virginia nana di too na oni onko akra no me nana me yi no okay aha enti home service ne de me yi nkofo bebre who can home service there for number to dwana 0241 52 06 81 yeah 0241 52 06 81 okay nti obi a wo pese wo yi ni ti bia wo fie na wo frɛ me a sɛ wo hu sɛ me ba me pa kyɛw de metima kan sɛ wo sisese no car kra wo fa ne boarding because me been drive aha nti wo ba fa bia we na aba no nti mesrɛ wo a wo hia home service no mesrɛ make sure sɛ wo sika no me pa kyɛw yes okay and de ya senti ade ni ade ya and de this a wo ba wo sika mu ye heavy yes we heavy kakra ba sa nya bebre sa nye okay but wa ka create mu nipa no efutu obey and ade be ma wo ba bia wa wuram me dey am a friend wrong investment why ye wrong investment madi bi hihye ya home tam ni sika dey ma ba ma say won fanya ne ho ade ko wi eche na esi ngwantan sa be na ni so tatum wo hu ba bia wade no won fa hya se mfamfiri efutu be na ade be ma sa ba no efutu a me de be ma sa ba ni say so wa wari egu a Akoma FM 87.9 kuma woni be man tam ti a en relax nya wadwen so ko ye me masam wo ko ha wo fa be ma na ade be hwe ma e wrong fa wonsa wo de ensuo kra na obesoa ade bia ebo ani wodua sometimes woni pa no bi wo ho a sister ahokyere ba adwuma obetimi aye akonye sikosim de me fere me nkofo ka say me di say dabi en fere hwe ensuo kra ton odi obi kra dwuma kra na bakoye a clinic na abeje kakra ade toduane ama ma nya me behwe so hira eye chense bia ochina kwadwoko ochina adwoko ogina kwa me ko wo fa wei na mema idi agu chese eno ansa woto na woro nsa hye wa ha be ma na anyi a chese be ma na nkwada woni di onidi aye wrong ye juma okay de obetimi bia na juma sua no ena form wo sua juma obi wa je se ohia support obi a obeka se oh anopaje ewiaje wukuta nkola saa ne de wo nya ne sa pe bibiye okay master bi kura na abeko etere bofo ho omo ye nails ani ade baby am ye adwuma ikura soro no mu sei ono no oye tre oye nsa ho adwuma oye makeups wo kwa wo ne kasa oye nipa okay obetimi aboa wo sebia okay koye bibi kakra bra anwumre kura na obesua bibi kakra bi enti me nua no ma mesra mo special single mothers no mumma muso oba tankro mumma muso na enya easy abrabo no enya easy na mmom no ma muso a onyankopon so be hyira wo nyame kura betimi kura de wato obi akoma so hwe meti wonom hye pesa no ma fa ni easy o hwe baby nyame de mi aduro no sebio ebia nipa de behu se rutu na kam ana se rutu emie stores be 3 4 enti nyame me di ni ye wo ba we invest enough hwe etuturu for mi wo mo ti kwara so ti mu nyina akosia pia mo jola kamo coach ne coach mi ame papa no what you say me papa no champagne for en na mo so kura mponka me kimponka me ko hu ne wan eye adwuma wei blast time di akire kotoko obo match na nya easy ma me mani abre gidi empanyifo mu ahemfo emu atitirifo sa na nyame ya na ade enti so wo ma omuso sa wo beye bibia nyame so bepagya wo hwe no nyam hye me tonka me na me mesai ne hwan ba nyame ni medi ni ye nyame ya me ye nyame asiesie me yeda se nyame de wasiesie o kama pa wo say shop ne dey say fresh beyond barbering shop ara sunsuo of God wa pizza man road no so straight Monday nkwa na enya adwuma
Sunday deɛ bɛyɛ 1:30 ni aba enti saa na tie enti yɛsrɛ mo mmra deɛ wopɛ bia sɛ deɛ osi pɛ sɛ oyi ni bia yɛ ɔba na pɛ sɛ ɔyɛ chaos wopɛ sɛ ɔyɛ bibia ne nyinaa mepatwɛ no nka ho enti ne bibia yɛbɛyɛ ama yɛda ase bebree yɛso yɛda ase paa sɛ nnɛ wode wabrabɔ wode abɛto ɛma ne fo awadeɛ no gu a wɔse yɛ asesa put your pieces together dia kasa tenten no akasa no aburo no tese wo so be chia ho ne etew me bre na tia me chia tew me chia me customers nyina mu tie me pamacho me bodin a ebia no ma mobi enti obia root beyond barbering shop me chia mo nyame nhira mo no mafutuo empanyifo no special empanyifo no kocha kosi apia yere otu me fopa okasa kire me omo ankrepi mo che se empanyifo a like omo nimi a me yi omo ti omo fra me hye me nkran omo nkran hye ka ho ena maduru manim asofo me nyi mfirum me papa asofo do enya omo nso no omo pai bo ani omo futu anka me nu bebi amadu so for same nyame nhira wate nyame nhira enti me da madofo nyina se nyame nhira obia nyame nhira se oba ye bell park just perfect bomodia pebi na fasi ufie ho no ya na de asiesie ho kama washroom ho office ho washroom no ya na de biasi ho ma no so wo de beto bag mo so ho no se de be ya ene uduru ba bi na akoye ho ye pe na de apepam de bia no aye wese wa mo toilet roll fine pa they are soft but not weak, strong but not hard, just perfect. One more so essential our packet tissues ya de to your bag mo kwa yase ko sun tete ko anim kama ya cha se ko ye papa kitchen towel ne de mani je ho pa na mse no de yetimi e de news ha make us obi de ne de tapo so fine pa na wonya kitchen towel no so a ebe che to ba ko ebe che na mse no nko a na atime de paper no nsuom echimo distributors in frame 0551 144400 0551144400 ni what scientific clinic and diagnostic services ese wo bia mram na wo meja yaresa ejina na so yade bebre wo mutu asem hypertension typhoid facial crown ovarian cyst mema no mode am case no kwade small job kura se wo be ma yonom enema kofo mo pa wo afo ni nyina mo nkom ye bone mrane se womb and penis repairer obey your laboratory scan kama ansa eno de dro aka prepare doctor penina kasa e won kran enoti enkranfo no momoden se bo be fra doctor se sie na mo amokọ nkran no doctor enye mo so na se enkranfo na amokọ doctor nchen e wo kwa me kroma cycle photo rama e ho no bomoden na e frɛ 0279087687 0279087687 Pastor Julius akwa babiem na na akua koko sofo same ena fei obapa akosua sika pa Pastor Julius mention se free so ama the radius a chair telephone soon now. I think say root in a brabo a futu area my no question said so tea in a story now and yamre said the air kind of sound say only be my best brabo I say I do something so do you know and I would team on no shot that time no shot. Now be do some pempem some fans are fin and ka ben awie Sandy be kan fans and you ma to 2 years just and can be man aware na be de na sa abre no mu na ni o ma bebre akoso ama aware na guo ama yen tu ye nuanom ma na bebre fo me de bia na meta ka se sister yi o ye nuam ma ni bia adwen na nka dana o ne kunu ntam tie na kana bra bwa ye basa o kana bra bwa nka si come on kana bra ba say ye ebi ho mu tie esesi ya be ma mo ne tena no ene ntem tie no ene wo tie me sesi ya na bra ba say enye bibia say wan fa bibia ensi ni so abrabo ne mu na se obi betumi agina na so abedum pempenso root ababedu ya we sure say etre yie na onya na ajo so de be na adwuma but do bebe hu say abrabo ne ma do ka say say me ye biribi be committee me nka say me kunu ene me ntem atinte no me tena sia dabi or sorry and Colamiansa and the first born university amanye easy eti yentu yenu man for say yesremo nyado se be be manye sumye na mo de mutirato so no de mo kana mano na so si ya so me kunu se ma menya adwuma so bi o wa me diska ofie me kunu se ma menya adwuma eno so ama sasa no de bia meka kunu se ma onya adwuma so de ya diska ofie ame yanka se o ho kire o
ana adwuma ye nya adwuma sebi ye ho kire ye ntina ye adwuma eno ka ho bidie aho kire ntina ye adwuma so nya abribia na ho kire wo ntina adu ba bia for pleasure ohumila say people are just working doing certain types of work they are doing it for pleasure okay ebi nso yes at least ebe keep you active entinya sikan ko ntina ye adwuma obi wa oye na say pleasure oye na say ebe keep you active nti say dey be ameka say risk ewo mu ne me kunu sin kamenye adwuma okay adwuma no menye ni sika na wo na ebe so so ye billionaire ba twa ma wo konne na wo kina wa ma bi ma ba twa ekosi say afi na wo ba be share adwuma ase o because say sa time de wo ko ene ye bi sika odi ja no so so obedi manasa enti afi na wo ba be share adwuma ase na fa say aye din ama enti say me kunu at least wo de ye bibi oh ye was careful baby o man container mo yere mtetete mutu to drink na ade zi ebeto si ento nya na say but at least on kwotena baby onwuni nipa ni on enti society na ye woman ama enye sabi me wosikenti no enti saade ne ma bebre ayesa ama enne obi nkase boni mre o nemu boni betimi asinti no waja mo were no say bon modern say be man wo wiase kenyina me say ye biribi asabi enne say be man ni ho a wonsu betimi say si wo akase ane me kunu free mu anase na me kunu ho na me kunu ja me no me nso de me yankase mabrabo ambo matimi ayeni e ba sa e be boa na anya na sa na do hu nyina to be man so ama enne otwe ne ho a wabrabo ba wiye e ba na sa na wo se bobonuem afi na wo sere na wo mo ka cho se otwea na me na tu awka hu be man na wo ka se eno anu no enti wonim gu ase doso e che woni onyam enti pebribi ye so ba pebibi fa wonsa ye adwuma bia ama ye ma bebre wo ho on pastries onsuya da so bitime ache chips bia type bia color bia o de befra o bitime ache o te wo ye den fa ye adwuma na start ye na kakra bia obesuya kan no kono ko suya kan obi wo a te say route di 3 ye wa anye obi wo mechanics ya nko suya na talent ye yusu sa ne man fa nya adwuma na da ache bi se be man mpo se bibi ni no so wa twene ho a ye benya baabi atumi agina ama me das na na kwia mo ba ho me so ama me kakra na mse ye be copy work natural na 3p garlic mixture ya ko akwatwe nkomo ade afri ho na eve labor pad e wo dwaso ye abomoden asa wo ye ba won sabeka biem na awo na chi no wo de asiesie ho kama wo ta ho aso be kwa wo so a eno e na abahia wo na chi no ye de asiesie ho kama eguma hodo mienu eve plus e na eve normal ni nyina so ebo no e from 0244310620 0244310620 afeya bobo grow fine herbal tonic grow fine makes you grow fine mojadrom super eye kama pa wa kwa fichira wote ya wo kwa fichira ne manko ye mfa makọ na so wontumi na eye mojadro wo bia betimi anombi ama nipadua no enyi ni kama ede amount 0244596532 0244596532 La Quinta Lodge say yabra weekend no why adwuma bra wo pa baabi adwodwo ho pa bomoden na fa wani eche ma fa mu so amoye event na mo pa ground so eye kama na wakwa de modwuma no eye La Quinta Lodge e na mekanfo ade ama breakfast mini bar ene ade wani wo no ma ne kama ho no ye ka say breakfast in bed ya e ho na ye proper breakfast in bed swimming pool kama e wo ho no mo ground floor no so ye kama pa event bia wo ye bia no obetimi akwaje ho na wade odwuma kama wo mo no mo bo so eda from booking and reservations yam frame 0533 844244 0533 844244 0533 844-244. If you want to kwan ewo kokoso last stop. One more Eben White House. Nana kunadu yedom. Ama 3p garlic mixture. Enye no akwaba. Yeah, nia. Yo fire remwe. Medase. And me gidi sadansi die wo ho. Bebre bebobi. Okay. Bebre pa. Medofo ewie yemo ha e de ba Akoma 87.9 FM. Yesanso ema wa ha e de ba Onua TV so na sede de bia no ye no ehia eda ye wada edi apomden ho enkomo abra dwumadie kase se ekoso no enenso ebre no asan aso mesrew enyiwa fidie no emfiri ase medupe ene ne wo eba bedi apomden ho enkomo esanse obekọ obeba
Sarpong de ni nkoyi a ontumi ntena se kra se program yi wutie bi e wo so opom de ho nsem koyi na bibia ahyehye yi di amawo ene hwie yi enkomo ye ne wo edi efri piwak natural ye ne de 3p garlic mixture abadwa so Ghana ha obia eto binum a eduru we ye eduru asese no wo hwe edin a eje e wo Ghana ha ene se di amanfo epu ekoto eduru yi a ebitum busa se 3p garlic mixture no ama edie pa na ewom won se ewiase won se wode no kuradie ye adwuma bibia akoyie de ma won se ensem a yebetena ha ye ka no obi kwato aduro no a se de ye ka no saa na eye de ma no enti se bi obi ka se okoto 3p anom esanse ne sisiye ne ya ama onom ya na agyan obi nso se me wo pressure onum yebo sani makofom obi simi wo diabetes onum 3p garlic mixture obekọ akọ check ni sugar level no na eda normal obi se eya no mani subrime ama onum 3p no ani subrie no agyan obi se eya no ne nase atatai wode se miase ya na atom ene onum 3p no ne nan no atwetwe enti no se yeba na se yebeka ni sei na nipa no kọtọ aduro ne nom na eye adwuma se de ye ka no no a na se duro na ka se eton ne ho esan se ye se edupa na eton ne ho enti ewiase de wode no kore nante eboa enka we ye betena hey wonua tv eni Akoma FM ha ni ye ka 3p garlic mixture ho ase mama obokokoto adurei we dodge wo be noma na si entwetwe kan betra kura nka mafo betem wase ho enso ya bo advert yi konfie be de wo honie obi akura nka so obagini sika because 3p garlic mixture ye dru papa na se de ye betna ha ye ka ho asem no saa na wokoto a ebe ye adwuma de ama ye number ni ye fe doctor Sia de mbobo suwe wako hospital doctor se wanya pressure doctor se wanya esiche yade wonase na ataatai na wodo nsemi na atomu no obi se ne nsa ayetititi ama obemu kura enye yi free number ni Sia ni doctor eni nkomo ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 won se na wotwe atwa mu ye ba ye 3p garlic mixture enkomo ye di ye urinary tract infection yes UTI na manfo busa se anya bia no enu kwa ne yade yetimi sa na eba ne ya fa topic baako ne ya ka ho asem na mse da bi ntesa na 3p garlic mixture etimi sanyare wa bebre enti ne ye hwe general health enyare ahodo a 3p garlic mixture etimi to ase enti obi wo hon mu a wo se waye kese ama na boroso edro ben wonnom ye chese wako hospital so still kese ne ba na eba onum 3p garlic mixture ebebo anane sa asade no a ama nipaduanda bia wo ye kese no wo se kese bebre dia Akoma yare ba e de pressure ba e de diabetes ba enti obi a oso bebrebe no se wo be nipa na obusa no de ye no a obebo yare ba de ho na akire wo se nipa kro no ne to asese twe no achesese okona etwe ne se hwim no wampe wall bi so amfa ne to ansi a onama no wabu ahwe obeka so wotwa so wontwa ne to ase na atwe na transform saa no enti eyentini edi se wo ye oba so ye bema na wo ye kese ama na boro so a diabetes beyew pressure ubenya bi onsa no na beta ye tititi na afa wo to ase na etwe enti wo ahwe ne mama boswe se umu ye du a ma ahonya ha ne kope 3p garlic mixture ne nom na amasa asade ni nyina nane na nkofa sa nyare wa no amrew obi so wonmu a amasa de weda ya yi ewa pa asma edrobe no wonum ye wo de koto 3p ni bi na enom na abehu se asma yade no ye wo ho aduro pa e wo Ghana ha eduro na so ni 3p garlic mixture afi wo bia wo se wako hospital mi aka cha ne se ne menses ensisi so enye enkoye onko try 3p won say 3p garlic mixture eye moja mu adwuma eye ntini mu adwuma ti de mo na onum no se o menses no kwa wanya problem ana wanya enam yade bi na ama menses no wanya problem ho a ebejai because o menses ubenya wayase beye wo ya usisi beye wo ya emeye ebe basabasa no
ennem yare ahodo bebre na ne kofa saa de ba se wonya syphilis wonya gonorrhea ana wonya UTI a o menses so wonya problem ho because the more na abo ni didi ko ojunso twani mo no se e wan so na menses ne be fa ba ti definitely wo benya problem enti oba obu nsa e ba ne e kina emma no ohia 3p garlic mixture your number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 me no ba betie amanfo dance dia ye di fa adre hu sesi anansa na no ma me ma amanfo hu se obi wo no mu a ni mu odu na na fu aye kese no ama 3p garlic mixture enye magic eduru eto obi no so mefu son mi mu aye du eti mi koto 3p ne manom mi num wi ade mpa bia metumi aye eduro ni nya adwuma enti se wo hu se wa mu aye du abro so wafu so aye kese a onum 3p no na wujai anadwodidie na wujai enam hwie bebrebe na echifa ne se ase na wujai se anadwo wote baabi a o pintoa de make o mate ase na wo se renam guso owi a wabo chilled water owi a sabetena car eye air conditioner mu e de abafie obedu fie wodware ya na wada kese bi a wo beye no ebeje won nsem wafu so be kakraka enti se wonum 3p a eno nche se obere nam ubedidi anadwo but still na no eduro ni be ye adwuma me ba cha nya adwuma eti wonum 3p na we nyina no ujai ye number ni ye number ne fred doctor Sia onsa ye titriti wanya pressure wanya diabetes wafu ye kese wa ye kese ama na broso wona sia tatai enase tatai no eya na enema ekofa ba bebre no a eyese emoja nie frusane yie ewo nipaduanim sentiri mu sisi emoja to bi didem sade bi didem a won se emoja na koma ne pompe je wo se sane ko na afraba esane ko na afraba ente bi won mu a esane no na akopim sade tentumi nko ti wona ase no enya emoja nya adwuma se de wo se ye ti wona ase betatai je number ne fred doctor Sia pressure so ti ma wona ase tatai because pressure na be ba just emoja ntumi antwi amfantinum ye number ne 0248 92 88 24 kai se aduro no eye 3p garlic mixture yenti amanfo adanse die kakra bi nya mi sira mo wate na me bless you adwumai na me ma me kase ko pinse be kase da anything last week ni Friday ni a week na me tiwo me se me tiri me fani na ese de edu no na ge de me ni titi na to tie me ge de me ni titi e wo so wa ye drug store adwuma da na manu nyira nya manu je bebre no se sara na de na nko to 3p and checking when ma ko so ai Onia TV Akoma FM ya no ye oye Donald bet da ase bi ne se mi kudu da me yese me ko tam ko du ko na me wesi enti me ya na be si enya mi ko so do na me no he bla isanka na me di se adun ma no 2 bottles me tin ne so na me to nyema na me ti na nti o me na nti pa na me fa no wo so me si isanka na me di na minya to make a see kutense that momo de someone sano na media dance so amamu wate ena akwa me fi drop me na me kwa ye ma se di modu ni one dance ya mani petu kura ko tobi e wo drop drug store me say se me would ye menka me hu she ye nua ba ya wo kasai ba bia wote me nim ho me hu ne da onu so hu me da na okoto 3p garlic mixture ni bo so okọ drobo me ama drobo me nim ho na ose otoni ema oswa ekwa achima eto da woso ne ema no wokọ a ase ne fa adwodwo eti afie be ye se ontimi kura nkwa achima biem to no obi kwa ye no sinti onkoto 3p bi nnom na wonnom woso wonnom ye no so wotaw ne ema isini ti a chese obetu na Jesus stadium wokokra enya asem ketwa enti woso no abeya advert dia ma 3p garlic mixture en washa ase a woye wose mommo ma amanfo nte ye ntumfu turo nwani koto aduro ni bi ne sohwe bowra kwalena heba Danny Heba, Chris K. Heba, okwa wose, ope 3p garlic mixture. Medina for Enco Health Alert Clinic, Tema Community 5, ewo so Little George, ewo ho, Ekus Pharmacy, ewo Ashaman, King's Walk,
Kofsam ene Angel Heba ewo Accra Okanshi Tagrade for Bowra AA Mensa obenya bi ewo ho Koforidua eye Gabson Pharmacy ena wa eye Mumuni Away Enterprise ho Albert Sam ewo ho okwa wo se wo pe 3p garlic mixture eduro bi a wonum bia no onum eduro no anopa no wadidi 15-minute time na wanom 3p garlic mixture woni eduro bia nso no mo a fa 3p eye wadru number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se eduro no eye 3p garlic mixture na boda sene ye no be se ya da se bebre na wiei hwese de me hre ya ama is glittering he me hre papa aseda enko emashis he wasiesie mi atwemanim kama he kroje cheese mama brago papa bi nyamishra papa se wasiesie manim kama se de usi ye na ya na ye fe kwa wase mo nsa so one logo line na mo mra ya so na de druwa pada nkwani agem bag mi di mi mra se ma ko nyamishra mi di mi mra ba so mama ni nyina mo beba wo betwi obaye mu kama she's be sha wo betwi ani ba ye make kama eti Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil no na edi enhwe ko na won sha wege papa bi wo be wade po bia ma na siesie wutire ho ene wani mu nyina ama wo a kama na cheso wahwe na wasiesie she's here e number no bomode na efre 0249 155 776 0249 155776 0249 155776 ofrepe say ya wutire ho wani masiesie wono ankasa madam brago no a ene beje woso na akua koko na je say u briefcase dia woso fancy bokora ya sameketua o woso fancy me fancy ho na eye mani na agye yes sister Roots said you wusi tie no tie ni yi asem ni yi obema ye story a e fa na brabo mu a odi be hye wunku nan enti se wo ba betia tie ni yi na famu aba na gyan se wo behwura sie ni mu eja ye no na wo betie bia nyame adom oba besi a wagida brane unse ma ye hu so hwe ye nioma biara eti se me hu oba a watumi agina kama sei se be ma ka no ho a oyoba be ma nka no ho a oyoba enye yie usa obe ye gina ye sister Roots gina se obi ani ho kra on de ne maame awo na ba asase so ye se wo ye ma abrabo ko yie no obe ya mana ko yie afutu obe ne na wo fa firi mu afutu obe watumi agina oba be sia me nkola miensa atumi ehunu se esese migina wo kunu ne ujaye wo boyfriend ujaye kwadwo baaye kwame baaye ayi yawaba kofi aba nse basa se ombeso wo se sa meme yibo so sa wo se sa meme ya bobo so sa ensu a wuntimi nton djuma ye du su ya wontumi anye chese wo da wo wabrabo no ada no obi baaye won koye indomi nkura nton wo se mintimi nya she wo be ye tumi agina kama enne oba betufu a wuntie bi na fa mo wabrabo se ya na modene na nam sa na owie na we bo na cha no drimika baba ena mo me na me hwe no ena mo me na me hwe no ena mo me na me hwe mu wo betie afutuo we no na se wo tie bia wo dia hye wo hunkran se enne de wo be me matie Roots matie no ma fa afutuo afrim oba besie o so obeyitire se de tie bia no se be ma wo ho be ma ni ho obeyitire ene hwe futu se ma ode amaye na oyo ba ade ba kwa me peke ye pa ye o se na mani wo memma ho awade gwa na nkora ne bre nkora ne bre pa bo nsa ne papa ti abrochiri na bia nka bia wape obe ma ne maami o se so no ne maami o naka wode na ma wo mo na wo no e bo ne bra se nkwada ne be si so wo mo be da wo mfa ho e ho no ha ma ho ye ma me
ɛno deɛ ɛma bebree mɛma no ɛfiri wɔ mo abrabɔ ma ɛna meeke no wafiri wɔ no so ɔbaa no so afiri nkɔla anim na ɔne nam saa na ɔde bɛrima wei kora ɛdan no a wɔhan no ne mma no anim no ɔsa de bɛrima foforɔ saa bɛda hɔ sɛ ɔbɛsi binane ahwɛ ne mma no ɔnyɛ saa adeɛ no ɛno na meedi ho yaw sɛsi a sɛ yɛ sister root abɛtu yɛfu enti wowa mfa hweyɛ mfiri mu no mete amafa biribi ayɛ dɛ afirim sɛ biribi koraa si anaa sɛ biribi kɔ mabrabɔ mu anya ɛnɛ mesesa sɛ mene biribi yɛ a mepɛ biribi yɛ mepɛ biribi kakra to hɔ na ɛto me kwan mu a mɛtumi asɔvo na wo so te wɔde ade na wofa firi mu bra bɛfa bi wate me deɛ mefa nnɛ paa ne sɛ ɔse ne nyinaa wie yɛ no ohun sɛ ɔnsɛe na brabɔ adwuma no a wɔyɛ no na sika ni hɔ oni ani daa soɔ na nso wɔgyina sɛ ɔde ne nsa ɛbɛyɛ biribi enti wɔbɛkeka ne ho wo keka ho na obi bɛboa wo na wo mu keka ho na yɛ baba bɛboa enti ɛnɛ wakeka ne ho hwɛ nhyira a afiri mu aba ɔse ne bra baako yɛ frɛ ne tago ɔno na ɔyɛ driver ɔno na de ne kɔ ɔde ne ba na bibi ɔbɛfrɛ ne bia ɔde ne kɔ ɔno so ai tago root say nyame nhyira wo de wayɛ ne yɛ ne fɛ paa adwuma de wo yɛ na obi bua wo saa na wayɛ homodwe nyame onhyira wate na wɔnyɛ wo kɛseɛ sister root sɛ ne wabɛkyɛ wasɛm ɛde ama yɛ nya ho afutuo na yɛtiefoɔ so ɛnyɛ bia to ɔmo kotokuom na yɛde betu yɛ hofo yɛda ase sɔfo same ama menana keto ebe ɔne konya ne maame o konya ne maame ka kyerɛ sɛ akoma mu nsɛmfo aba ɛna na woda Ewradwa ansu edu ne maame ada sɛ de obenya mama sɔre na akoma mu nsɛmfo aba Ewrade nhyira no na woda yi ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ mfa man na ya wanyɛ yɛnkɔ okay ama root mene root anante be 12 years ni oh okay na cha sane nsɛm de wonim fa oyi ntira che asofo a do akɔ nipa edurumre bi kura na chese ogira wutiru se wo yi a etira ode be 15-20 minutes be yi no root metimi adu tire hu be 1 hour kasa de na o fam depression ayesa tore board mo a be mane nya adwuma na makofa ne apie ma fankola na ka ho ni ade namwa ni abetrase wa fam papa ade ba kwa ye me dewo mami woni se on hwa adwuma wo ye se mema adwuma Akoma FM and your opportunity look at the caliber of people omu ba ho e de na ade na onjeja no na nka o anko benyeska se nko to eso daka bu sesi akora nka nyenwa because of person of them and people are willing to do that but what's me menti de ben sabaye adwuma de ben sabaye adwuma oh and then we na o tu ma bebrefo bebre aka ho se ne boyfriend ni najai eno kwa de metikwa makomet anye kunu po boy anye kunu ne boyfriend ni najai ena mi so ye bia ma na hye no dan no abesa kofa boy fofo just wonam no atopano ano but ebinu brom say ye adwuma amanya mi hyira nipa bi nsa no adwuma so ababa wa bi ye de ne baba ha ne nsa we mini hwako ne nsa we oso 6 years accident na we free ho na waware awo na ni kuru ti ba bi no abakuma se na auto nsuo wo traffic na ga no ho fe awurade ye ka kira mma bi se mama ruti kan say ukunu jawa na say relationship e kwa wie ya that is not the end get that the pieces no oh yeah on say mo Yesu kan Matthew 5 wo child ya ni wie ya no na e tese o mu di ya na abusu nti tutu aguna de da form o hwe form odin no say mesramo de atete apansam no mo mo abo anu ma me ne nhwa de ebeye ba kyerɛ sɛm se wo mu boa no ani gye sɛm ba ne sɛ
na no dɔɔso kyɛn enum na ɔmo di yɛ no kyerɛ sɛ anytime I gather the pieces I will go far no matter what nipa betimi aka so wa break you wa yɛ do obɛyɛ nyina wie but pieces no sɛ wo gada na wo hyɛ wo dia wo bɛkɔ wani ɛna ɔkɔ na ni kɔ no shop a wani bɛgye wo kɔ do shop a wani bɛgye ɛ condition na me nko na sɛ on tan so ma me nko me ma de kura me de ayɛ no maka on tan so me nko me dura me bɔ no fa obi aka bi abɔ no ekɔ yɛbɛsrɛ mo mmɔ mo ho so na na wie afutu aba papa finally ama makunta na emu atete no medana bayade bichia no mini so hwe papa ncha akosia sikapa ai encha we de papa ncha o cha na emu ewrem ama mama ncha ye 15 birthday o chenya mboa mama ncha menwa be ma bi ngegeba ewo TikTok Gralino family mechia omunyina ama onim baby e hoye me de pa wo sister Ruth asemi nyina me pa cho aware ye mfa nko heaven no se wo hwe na se won saba ku ucha na ati awarem na abehwa ma won saba ku acha eye ma okay ni ankoto nchene media na ha me pa na ma na e decide say mkra ni nti metna aware nim mesrew enkra no mesewu wa enkra no mo besa ahwerew eti me enkra ni nti enkotena hu meso ma yembo ye ho so hwe se yenua bai ofi aware nim no otimi hye ne hu nkran se e wo se mede me nsa ye bibi nyame ache madom ache de bi metimi ayitire de nti na wo se metena honom se ma ware agu enti no metena se de me nsa ache me de mri fam se me ne na wo nkra me nsa nti be ma na anhwe me a e wo se me jeja ma bra bossa me so fa ho na ho nye fe enso kra koton na ho nye fe na be ma ne hu wa atene shock I see so ati ase be ma ni huwa atene shock me ma se no se de atete bi no mo shock yi me da se atete bi no mo shock electricity kikin krofo akutia is owner na ye bi ase brabaje bambo na fa akọbọ ubra so na wade mu ne niema bi enkoyie spiritual marriage no money ade no bomade akode aboni dua ato de drum na ye bi si bra gura sama ne ye bi junction no esom 0243134535 0243134535 Zahara Meshaji capsules kabom na fa two infections no asigono no ne ade ne nyina betu ase ade amount Zahara man capsules be ma fatriti emreye no na mema ye no enyina so afa hindi heba mesha eye hindi ye to malaria typhoid and afa diabetes ase 0248569335 0248569335 ye ba sisi afrefo ye ba madama mo bebem yes ware no yes mine nankasa de oye ni papa nyame enim ni that time no say nanka saa ware no man kwanka medu saa bre eti saa na wo se meka no eti nkola no kodi ni ho no mo no mekoba mekohwe wo mo mekoya ade ma wo mo na opapa nso wo enkoba na ye eyi kakra nyabotre relax ma me na ye mbie mu nyabotre because the chance am so time na ye pese ye to say inspiration one chance ye free baby a ya ntiase e won say time bia nipa hu ye say ye ti he hyepe what ye wonya ye anko te se me but woni me story wo hu fresh beyond ya wotie yi wonya ye akwo te se wo but woni baby a wo chance ye free ya eno ti na wo say wutimi nkomu detail kra no a e wo say wo yi na joint okay but step father yes adamfo e na ware no mama bi sa se na eye wupem e na de ko ware ya na say efie challenges ene ade bi na ma wo uti ko share aware no oh nyame ni mnie de betimi aka ne say 87.1 mi pem okay na mi swade but na mi pem because mi hu se me penasem na two me father ne wu yes me mother ne wu ye no ankora ko di no me ko ba no me frɛ mine na me papa a me nim se ono ne me papa
me papa ewu ma me ewu nti ono die oye me papa nti ekoba se aware asem ba mu no e ma me de ne yam bibia me de no ye me bibia that time no na me ntimi ngoka se me nka se ye challenge ni nti fine na challenge no wo ho me obi o nim ye bia nim se me akola ma bre baby eno de extra no be de sa ne o ma ne beba ma bre but on se odo asem wo ho no odo obi a unhwe age aha udo obi a unhwe age that type papa no ni yire me pa cho de okay na wo ni yire oni yire na baba ko enti no e ba sa no na wo se mesumi yi makoma moma na wo so nya wo ye de na me nya wo nti e bra papa ne ka se nani je wo a opese wo sere wo awade kwan so no na wo yi tire yi ana se na wo nya wo de dem na tire yi ni mmemu na wo ko school me pa cho de bi na me ton ni oma okay na me ton abrobe that time no because na me sua trebo no enti no eduru ba bi na wo se boafo ni ho enti wo se me jai trebo na me ton ade de hwe me ma me ni me nua no enti se de wa hya ase se ya ade amaye no fa ya hya ase free se bra wo hu se efie nye enti wanka se wo se wo hya ase ye bibia wo de ko ton abrobe e de be hia papa na ware mu no fire shas ye free hono mo sa my dear na efie nya na nya abrobe nko ma ye ne oma bebre ma trankofo nchen chese ba fam what you say but enya ni nti na ma me kwa aware no mi hu se nyame nhihye but ewia se bibia timi si wa aware mu na enam be ma na me warere no me ex no enti na adwuma we me de ye adwuma na that time no ye warere wie ye no awo ban toatoa so enti na se na adwuma se mo no wo ye na wanyi ma still na no na eniomanti edu menyim second one last one no me my 3 me wo last one no na nyame ya adom na otu kwan ama no ne yes okay enti okoye no ono so onim se sa talent we wo mimu minim training yi but enyet se mi yino se ya mi ye adwuma yi enti no duro no se da bi ya nyame adom waso ya o me pese me ma obi di ni paper be ware o enti ni UK ha de wo wonsan wo adwuma eboa pa enti tire na wuni mi yi no me pese wo ko madam for kwame wono ne wo those days wono na wo Germany na omo ye adwuma ko portion san no e wo machine because tete no se ne use blade ne ade aha enti okoy me sum ye nipa bi a me boka asam kire me am pipo miti mi kunu nso no that time no ye obi a o mbibi a enti de obeka kire me o se mitie e na me koy enti me koy na wo kwara so oshumase kwame baba ti me koy no e ho no na metime no akasa 0322498035 0322498035 hello we dey baby akasa free Owumia ira mpapo yewumia be ma ko jetu ku mi kase free atonsuma kempa bo papa atonsuma ke de yemfa dwumadi ni akoma 87.9 yamisam na mama in fact na yeyemia bara be mi afutu no say awali we yemfa nko heavy the be man e treat na be man do how ba na wuntimia no problem biatra but so pe be tra fa won say be eyi adwuma ba yenia ba ni kiki oje ya odi ni say yi adwuma na na hwe ebi onyankopon ye enya kwadwe emuru ho enye ho fi hu ye na umenye obi nso ma na de asomu mame nyankopon to bosika nwa so makao meda se hello baba ni asimi meda se na nchia prophet wai na nchia best morning ni akola anu na ma okuya ane na chia na me promise we da yeni aba bibi say na da biaza ya na me ka kasa ye pro kan crash the man na de be all money atu wegu ba no wa ya de on se o bon wan so problem ni na every day man na busuem and so one person ogo you aba wa ya de we nyan sapo ya pe na
or better with any more them. Maybe we are the OT and the OT as well. What is it? At the cat of the Piano here from so Demino, but we Yansania, Casadebi, Wabia, or how you flavor. Nana or Kabi, this will be Buan, or the Momano, will be a so Buama, no Margaret or Perro. So, also, Casa Bearman, the crowd of Pemiana, and this I have no, because the more market that if I am Kamukana who say, them and I don't know who you are, now, I have to send me about Mammy. I know you saw one Fabuana and Tiga. If you are in everything up there, better as a bono. Medi ade ama Serwaa Sarpong asadankan wa wo hwe ye Facebook so tie radio Akoma 87.9 ene wa wo hwe ye e wo TV so nyame enhira mu nyina na ye de asi erade ya doma wo chena boja ye Akoma mu nsam ye de beba e de abehwo mo mehwe kire e de mama course na na kuya koko ba pa akohwe sikapa evangelist Samuel Mensa and afa Pastor Julius number one nyina bo menchidom producer no aye lovely husband Ishmael Haywood nana ya ne beluchi e de e call Facebook no eso sabre de wo hwe ne letre e no gina ho Emmanuel Owusu one nyina aye krado a Akoma Sports Suarez Pepe Bushapene Samia Champion Serwaa womo e de be hye so ye do ase e ma mo anitiem ya wagudie mu nsam ya wagudie mu nsam but me said the many fiesia chei ya I'm a sportsman na say about 3 to 6 awia time no dia me dia